O te whātulo atu Samoa I tu sai marau whaafonga mai. Whātulo I o po ia, mo sā mafai nā. O po ia lava I tu mau e o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia mese po ia whaaru. Ai o la whangatongu le malama whaamoi moi. I nei aso. O au, o awhimata po sa lue whaapo le mani. O venea o konsula o au maro sa o nisi nei. Sa o wa onga I komisio sa moa ma whai mino le afi se lau wha. Ma o mātunga lue nei, ma le tātou whaarap tonga o skopa I au kiana. E wha ma popo, wha moi wha penei, mo le atina ina o tātou a onga komisio sa moa. E wha moi pēne wha talo ua mai, le pule a onga. Ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ina o siu tātou. O alo ma whanau o siu tātou tunu. Ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. Ina tā upo ia o iei tātou po o keti o le STEM project o le hua awhe luonu. O iei wha moi la whaia le tātou le stara, ia maua e sele. Mo le wha mo wha leia o le potu ao. E tāu o tele mo le ao tau nina o tātou wala ma whanau. I tūlanga tau engineer, wha mai, a mese le maths, o technology, o ma tā upu ia o lo iei no le te ina o tātou maro e atia. Ina ia maua I lea na maa wala ma whanau. A wala ni mana I o Samoa, mese tātou tunu. E te talo o tua ima lea ngana wha aloaro. O e umana o onga I skolisio Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o tātou ngā lua whatasi. Ia e mafai e ona whatau nuina le whaamomoi, o le telefo ilina, e māma ai, ia rena. Te talo atua I mele nganga whaalalo, ia tātou, la lava se lengi te maua, ia o le a ngā lea, o le whatau nuina, o le leipo o keti tāua, o le upu māsani, o lava ni ingalo a fia si ona rau. Ai maisi lea onga sa tātou a onga ai, ia o le nei o tātou saai lunga ma mami, ona o le taimi, o le poto maleta mai, I na o tau ina ai tātou komisio sa moa. I whasi sinanga lea ma le awa ma le whaalai, ia ma mi te hui ei, fuafuanga uma. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address.
When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacificforwarding.com ilo penga te whailang. O le whiriwhiri le o nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhara o tuai le ta avale le ngata fu ilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le fausi eino whale, mo te malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te mana ole, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whaoloa ma le nuu o lo iai le nei whaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa marenu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. O lo aina I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa e nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha.
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, yeah, yeah. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome.
O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele langa waa il whaafuaina o le au unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i aile whai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave e sea aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulfai tu la i le fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama le i mātou tu lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. 1, 2, 3, 4, let's go! Hey, I'm out! Hey! Oh, yeah. Oh, sing it, all I say. Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, yeah. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Come on. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva aute atailefa, atailefa, atailefa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau levasa. Folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau levasa. Folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Anchor in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there roar. Now I'm sailing with purpose toward heaven's shore. Sailing, I am sailing home. Come on. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh, yeah. Yo, yeah.
Ile alofa maleanga le lei fai bea o le alofa faʻasoa. O le alofa tau mulimuli o le alofa a puti o lo tātou mateisili le langi. Ia ua mawhai ai o na toe au lia le nei aso fau. Ia e ui ua whaasifo ngā luenga ua sifo fo i le la i lona tau a fiafi. Ai le o whaasifoa le alofa ma le whaamaoni o lo tātou tāpa au sili le langi. O ia o le mata isau o ia o le atua fofoa. Ia ua mawhai ai o na tātou toe tu vae tau lau matini tau ao. Ia i le afiafi o le nei aso ngafua. Aso se fulu o le masina o au kuso lua afe, lua se fulu maleono. Ia le pa iae ma le mamalue o Samoa wao whangapoto. Ia i luma o tau televisi whaasalalau. Ia o le hafo i le awala o fiso o tainga o le awala o teknolosi whanei o na po. O loo e mai moa ma mai tauina. Ia moli mawina. Ia mo tātou militino mo munu au foe whaatasi ma ule dei fiafi. Wha malo le pale. Malo le whaatoa. Malo le langi e mamama le soifua manuia Samoa. Whaatalofa le nai le nei vaenga o le afiafi le suafa manu malo Yesu Keriso. O ia o le atua o le ola. O ia o le atua o le malosi. O ia o le atua e whamangalo a o ia fo i o le atua. E tele ngese lona tua sa. Ai o lona lofa e le mavae. Lela lea e mau watu le aso, sau le aso fou, aru watu le aso, sau le aso fou. A o tū mau pea, lona wha maoni ma lona ngalelei, ia i le soifua ma leola o si o tātou watunu. Ia e pei fo i o loo whātou wā. O si tangata e le ato adoa, o si tangata e le io e tātou te le sa o iluma o le atua o tātou tangata ngasala amu ia o e pe a whaiwa e ato adoa. Ai o le aso ma le aso. Whamai, ia ieise mea tātou te whaia e vi ia ai le atua. Ieise mea tātou te whaia ia tau le leia ai le suafa o Yesu. Ia o le whaatalo whalea mo oe le nei vanga o le afiafi. So i fua manuia ai lau o maua. Sau le vaana tiu tau mai le vaana tau a o ma maulango le vaana whaua folau. Ai whai mai upu o whaatama soali inga le atunu i no wa e manuia. Se whaiva na alo whanga i ai. Ia ai le ngata o le tau le lea po o le malosi o le nuu. A o tāpu tapua i to i ina ma whiri awha. Ia ma tau whaile ma tofi a wā le whilinga awha. A le atunu. Ai ai lo ma le whaiva o na wala au leo to i ina Tautai A'e. Kaukai A'e. Ia tali ia. Ali whaiva ia. Kāri mau. Kāpua inga mau. Malor kapua. Iyo. Ia, whapena whaivore ne fiafi whapena fo i le wala au ma le alanga asiata. Tautai A'e. Whaiva na whia ngai malu tātou uturu ure de yaso. Ia, watongi a o se seu ua langa tila. Whaapu lou le tua lima. Whaamalo whai o le whaiva. Malo Samoa e le whaingo fie. O a tu ai ngā whaiva na pare whia ngai o le nā. O a tu ai ngā whaiva sa whia ngai ma oe pesa e ngā ngau le vau. E ale wingo ia upu ngā ngau le vau e whawhingo fie mo tupulanga. O outou le whia ngai ma ngā luenga i tua maota ma tua lawa ma whaasolo ai kaure kua sivi. Lo no winga e au fia ai le au whai lafu manu. E au fia ai le au whai whaatoanga. E au fia ai fuala au aina. E au fia ai ila so o se ku ai ngā luenga o le ele. E wha ingoina o le nga ngawina o le vau. A wha pefo i oe te whaiva i le tai. Wha ngota i le liuloa ma e whaiva i le sao. O oe o le tautai o le ngā te whale ia e wha e le kai. Le ale winga o i o whamitalanga le atunu e te alu e wha e mai ai o le tai e wha e mai uka. Pe o tala e whaiva mai ua tala i uta le upenga o le tautai. Le anga fo e ke alu e ke whanga o kai ngā kai whale ai wha e mai uka i le ele. Ele aia seisi e mo inga ia ko i le moanga o whaiva. Le anga alea e le ele alea e mai whangua pe lea e mai uka tā lofa. Wa tō whatu moana ina. No winga wa lea e manguia. Ai kusa lava pe asa. Ia ai le uma i le whai aso le dua tasi le vaenga tāua le soifuanga. A whaisa e whangota.
O le whangota le utu whai atua i le whape o lo waru sa o mare makakau, a whai sa e sa ili manuia. A whai ngā e kau mawhai le ngai aso o se ave taxi, whakika inga, ave pasi. Ia ua umare ngai aso ele i maua se pasese. Ia pe mo ia fu ele i maua se mea nga e ngau iai walanga e kakau nga maua le turn in ai mo fu masinga au wha polo polo. A whai lai umare nei aso ele i manuia. A ure wha toa u whaiva. Mo ele toa. Ma lama tai awa ena to e usu wai foi. Awa ngai fiu ngō fie. Awa ke fiu ngō fie. E mana tua mai foi. E se ngai ia. O le tautai poto. Ma tautai mata pala pala. E le se ngō kaukai e rua. Io. A tono le to telo tatou a efesili o feo kaukai e ke fia kaukai ai. E ile se va pe mai o wa yor kaukai poko. E fa pe foi le jo o tautai mata pala pala. Ai le ai se le anga e ku kusa uma. Ia fa to fala inga tautai nei. Ai ile vala ese ai. O re kaukai poko. E fua ilanga va ai. Pe faia se faiva. Pe le ai fo. Kaukai poko nga. Ora kaukai fo ilele a ruaku ala e vai kunga makua. Lolo wale kau. Fa ale kongu mai ngā kai fale. Ia onga fa pele ora kaukai poko ia. Fa akiria foi ka ko saungi mo kai au ele se fai vorngi yaso. Ia onga orola ia le sa ili pola se si me mo wai se ayor ngaso. A ole winga ole upule tautai mata pala pala. A luaku e kilo aku e fale kongu re kai. Ngā kai fale a. E le mafai o ngā alu e foi fua. E au ngoa ma se ai o le kai e maua. Le ale winga o le wha madalanga. A sila aku re kau kai poko o ile maka pala pala. Ua makua wha ale kongu mai a kua au. Ma mea umanga wha moe iai. E le mawhainga koe a moa re kau whangoka ma le ola e sili le kau. Ma koe foi. Ai awhea e rungo. Ia. Ua furi ai le amu. Furi a e ia ku. O ia lua. O ngai lapa. E ka fuli lunga. Inga ia maua singa ai o le kai. Mata pala pala. Mai foi sia me foi singa ko language study. Wa ngā ngei kala a mata kuata lua o le a fo tatou lo mua lupe foi vau ese a matana nei boi Mouth Road Manurewa. Ai manga ia sia vai ngai whakahau ai foi. O le tautai mata pala pala. E li se pala pala foi li le ke ra ku makala e ngefu fo mai isi or kau kai e makasoro le ngefu le ai. E le o le winga ngā or kau kai mata pala pala. O le mata pala pala. O le upu lea wha Samoa, o le wha aloalo e ave mo mea ai matau mafa, pala pala a malo. So a mata pala pala la, e mata i le ai, e nau ia fo ia mase mea ai. E fo i mase ai. Longo winga alaku ale whanga mai se malauri ua le maua mai se i akele mai le moanga. E le mawhainga fo i longa ko o rua malanga whanga umarka pua inga. E au ngua malea whesa iri mai se lodi o se vanga o se kui. E fo i a masinga mea. I kiki pekele. O le hale winga wala ino ufai atu whapea. E whapea ngā whai kākou. O lea kākou ke whango ngoka o kākou uma o tau o tautai. E la le si kai me ke harua koe ke kau mawhai se manguia o le aso. Ai a kongu ua le kali mai. Awangi whakoko au whaiva ua ke whaasala ma e wheku u yaso nga e whaia. Awa. Koe ki maka le upenga. Ei o upu rea tunu o le manga ngai ai. Koe ki maka le upenga. Mei pie koe fongo. E iei le mea ngai o puinga. E iei la uo ngai lea ngai lo uola. E whapenga, koke roko, o wha filosofia ia Samoa. O upu whaka oko ia Samoa. A ele nga o whaiva lava ia o lo waro ke whangoka e whakakau iei upu ia. A whai e ke whiu e kau whai se mea lelei o lo wolanga, e ke whiu e kau whai i rumarau pisingisi, e wha le tonua. Check your surroundings. Yeah.
Ele lo po la upenga fango, ele lo po desi kanga ngai mau ai lo po desi sele lo ngai mau ila upenga ka kanga ngai masai ai kulo ngana. Ke lo les kanga ngai ke rua fa wo malua feo ai, o kanga ka mua ngar fa le anga o ele fa le anga ni. Mino. Ai fa mai la fionga mai. Ia fa ko fara inga ala tunu, mo fa kala inga ala tunu, ko e ki makale upenga e ke mau fo ko ngor kuspa ia fa upunga. Oi. So ela kula kai mi mua kau fa ale ko. Ia ngai fa pele we, se kau sia kia ko por meu ma aila uma kakao, por mea o ako ia vai o upenga, po ako ia leuko mare maenge, pele o puinga le upenga, oi. Ia por mea enga o korovai o upenga va. A or ka ua ia. E iai le kaukai e siri aku ngai lor kaukai maka pala mar kaukai poko. O Yesu le ke riso. Le ala lenga karipe ke ruwa mai o oe o Yesu le ke riso. O le alo o le atua soifua. O ke lo oko. I fe akura uka mai kala lea. Au ka mai su enga fot kuspa ia. O dizia zila ufai kaurkus pa ia. Ngo ufa apea uia. Ore makua fa avare valea lava or kakare o peke. Mare whainga o langa kaukai. Lenga whaire kala Yesu. E koe ku ule upe ngai le loloko. Ai inga ua o kango sa ili masikaki. Kala anga or kangaka leo pekelu. Le history o leo langa o pekelu. Iuka ia, ioi, isala eru. Orka ngaka. He is the master. He is the master of fishermen. E la vea pe ke lu ile lisi o kaukai e fai kau iai na ngaka i fale o iuka ia. Ea, ke lola e whaafonga mai au na te tofi ale atua ma fai fe au. E la kou ke mala malama le leile melea. Sila fia, o fesili foi fai fiau, o foi sau fai fiau. O le history or ka mahaloa lea. So le, ele ka ilo foi le history o pili. Le fa mai o upenga o pili e kau ai whangoka. Ka ilo foi le pā a kaukungu. Ka ilo foi le pā a alo. Ka ilo i le pā po ai uma le au fai pā ai ngā Samoa ma kaukai o Samoa ngai ai. Ka ilo pe so i le history o ka malo pira. Pe keru. I o lako fo i kulangi. O le hala fo i le ngā lai o ngā alu sa o a Yesu. E le alu Yesu su e ngi fai va emenja. Kama fo i aku male le mo. Le hai. Ngā alu a Yesu le filifili ngā o ngā so. Fili mai le wha makua o fai va. Yes. Kusar ko inga me fo i le peo kako Samoa a kako skarangoro i meo kauia makaka e su e menga ko malauri along kif. E ke longo fia kanga kaurongu. E ke longo fia kanga kaurongu maro ngang karangoa e fia monka ko kulaia man kauia ke kele. Mai kako wor ko ingo o simi. E fa pengala le history kakare o pirai o. Ai sila. O i e mauai le moafeka lai ngā Samoa. E poko ar kaukai ai se la ngā kuyama. Ongo winga e po o le aro ka koufia ma kaukia maro ka koufia polo fesa. We are nobodies. O ka koua o nkanga kale ako akua. Ai sea, leanga le alanga ngā lakua Yesu fili maraka karo pekeru. Leanga ore wha amakua o whaivor wha kaukainga. Ai inga ua teste alu e wha ngoka. Sei au maingi a. Ai wa ai e whamaile karia pe kelu. Leli i. Ualu le po. Ualu le po a kua. O kau mawhai e whango ngoka. E le ise me maua. Ai la kako ia e poko are kaukai. Ai le ako angi aku i le liu o ronga wa. E poko re kaukai. Ai le mawhai o ngā lala o a koa le i ora wa. Whamairo marisau ngoanga po re wheka lai ngā Yesu. Ia, pira.
ia me la le o ke fa ko ia o ke fia ka makua e o mea ngai o kusia ai e ke mete nai o ma fo wa pia o foi moro ma fo pe e fai se si o ile wa e o pe fa pe Yesu ro ba fo me la le o ke fia kama e ai le a ko me ia o le a to atoanga o mea uma a mai ro mari sa ngonga por fe kale nga Yesu ia kangola o e si o ka di pira ku akula le pe ngai le roko ku le roko meaning e ui le loko o mea ie ke whango kai e le kai o lo mana malama i le loko o mea o ie le atua o i fo i e whaavai e le whaamitalanga le nei o le mea e ngaka i lo mana malama o le mea e ngaka i ngai au whainga o le mea ngaka i lo poko e whako a maka i ngā le atua le ngai e e oi leanga o le arua pe ke rui e whango kai le mea masangi fa mai o or kau kai o keiloa uma e po o haia manga kala fa mai e keiloa uma nga kai fale you are a nobody e ri ke reiloa uma kau ke reiloa uma ngi mea e ka sia le nga keiloa uma mea ka sia ala nga vai alu ro pira mi mika wa pe la ka ngola impress Yesu la ka ngola fa kepa ro uma kai ale vai sa urkadi wow, le po. Sa o le upo de pese foi. Walu o le po a toa. O inga i loa e pekeru e ke mo si ai lu mo Yesu po lu mo le tu. Nai o ngalo loko ye ku o mengi. Awa nge e fai ai so poko ma so maro si se mea. Awa au fo inge iva ayaku e kau manguia au fo inge iva ayaku kau mawangi au mea wa e kau wa ma e kau wa nga ke ia la ia lea wa e fia kama ma e fia kama wa e fia kama e reise vai e ka ko umar kala le va ku mo ka ko le nga ma fu ai sea e le kai ro ka ko ka mai fasi loa ile me a makai le si la fia ma le loloko le atua o le message nga ka o Yesu ya pekeru ma ia vai ku ula le upenga le loloko ai loloko fo le menga ia pekeru e loloko ke lo loloko ku le mele ke aru e seu lupo ma e fai upenga so i le i fefo i le kawa ma e papa u le menga i lo le menga ko so le upenga o pekeru e ma Yesu ku ula le loloko in other words fa mai la o nga Yesu pira e papa ua mara ikiki le mera ngai ke kau oi ai e papa ua mara ikiki le mera ngai ke faikio ngai ke ko mumu ai ku ura le loloko o mai lai le mele o ke ai o le ale loloko o ngosai va pe aka ko o loloko ngi e ai o le ale loloko o ngosai ama kua fai o kala ka ngaka o ngosai ama kuala lau o e kangaka o ngosai o loloko nga le manga o Yesu ko kio ye ingu ye ao malalau lo valea o ngosai ao malalau lo wa o ngosai o le loloko nga au are ai u o ngosai ya fa maro si le nga mo tatou fo iyo ku le upenga ile loloto ia le ka ko va ai ke le fai ko se si ku o le ale me uai uai o ka ko kai e ke le fai ba ko fa pia e fai un e fo ile porki a o ai ka ko fa kusa ia o ai ka ko le fa kusa ia o matua fa le kongu fa solo a ko le mea o nga o le au porki ma kai o le unga le o le unga o le me o le tangata e fau malo o le unga mo le tangata ua whaapea ifo ua sili ai. Reo ke whaiak. Aua lava. Nge i o kako o mai makaulangi. Aua nge o kako kaulangia. Aua ne o tātou whaapea ifo o ai e aka mai. O ai. You know, when you get to know God, when you get to know Jesus, whaingo fie ianga e wa ai lesi o uso kangaka. E pei o e lava iaki oe. Ave ese mer vai mo lalo. Ea. Ave ese. Le ane me o kupu mai ngei le me o kanga ka fia faaria lia vale man mo kanga. Ia o silinga
wasili nga well known, wasili nga respect, wasili isi ka nga kaile ia o nga. Nang ole kuspa ia. E kele aku kusinga ma mea pe kelu o le faiva. E kele aku kongol kuspa ia. Ngai lo mea nga fai e kupu ai, o le kupu asuria, o le kupu ai, perekangia, o le kupu peresia. Ai kele aku mea nga fai e le faiva. E kele aku mea nga fai e Paulo. Makusi nga kusi e Paulo e kalangoa ai pea au ngā kupulanga mau ngā kupulanga. Ngai lo mea nga fai e isi mau kupu popoko ma isi maua. E kalangoa pea, mafua isea o fionga le tua, e whaangangana ina e le atua tama vale. Ya, whamarosi au mo oe, le uso marko finge marka maha marki ngā, ya, ni fo i kaimi. A whai e ke kau mawhai aku e le o kingo mai. Koe siaki sa varinga po ise mea, roi po ise singa ke ruo o, ngai whaleanga oe, ngai whaleanga mea ya oe, suisa si au whilengi. Don't be afraid to lose something or someone. Ai e kei nai se mea piko sili o ngā sili aku. Ale o whakura o kara. Ok, lo auko. Anga o fusi mau ai ngai au oku ai. Whapengei. Ngāre whaavai lima. E oi. Ai lele anga. E lingkanga kale anga. They know they are such a good people. Kai mi fo yo mako weva, you know, sa kili fo I mea ngaf so soangi roka o langa. So I'm not saying, but swile environment, mo ha ula vaia. E baua wa ufiaru ese mai maranga mea, o kare koe fia, fight dragon. O kare koe fia, So do it for yourself. Langa yele si fa mai, le upuale, they're like that. Mai or mafkanga vaenga la va pengi mai pipi mai orima awangi wa totiro awa ke fefe sometimes family le ya fo isia wonga kere nga ususo ko mai pusa pia ya o kai o uli viafi kai ha ki anga ro misai maroko rua fasi e fosi fa finge ka fasi ko i maka maiki ka ruai are fa mai e kei roa o si wo lea o si wo. Maybe o le wonga e fisosoangi o isi kaimi. A o le wonga ngai ke rua misai. Ai ke rua pisai. Kepi. Fai wo. Ia ona ua mamisa so o malo to luo lo sau manei fong pia. Ngai foi no kangia ka mo mai TikTok. O le corona and wife. Vai. Ke ia le wa dai ore faukuanga e vaku wa io elia nga foi fa peno fa tu ese sia ka ko o ia le ke ro ai ke seki o nga mea ia tatou nei tatou fa silanga va manatu ia ona tatou ro le marolonga ai ua to ito no umarisunga le ataua fa malosi na mar fa talo fa mo tatou manivanga fiafi ole fiafi na nei tar fitu am talia le tatou kuatalo na lua ia ole lau mua lupe foi va ese mal tatou wa onga semester 2 ia ele address Tasi Valuo Weymouth Road il tatou wa fale onga pol no fuanga le hall na fa il tatou senga ia fiafi te tasi a songa fua male so lua ai tauna e waina nei ia e fia sua to te restala ia me so tatou kuata lona lua to fa au ia te talana nei ia le tatou kuata lua ia ma fa au wini so vai o tatou mata upu faʻasoa ina ia wale mala manga lau tele tu manga nu mai se for tatou ngana ole faʻasilanga le nei mai I le nu o matai faʻasilanga le nei mai le nu o matai ia I Utah le watu ina tu lunga ia I kau fofonga ngaku faʻasilanga ole la lango fatasia o tai mama tilo fainga I mamaru le ngai e o Samoa ile amata mai ile ao lilino maunga wao se ia pa ia le taoto a o se ia maunga o salafai
I fili ma pule tuu na alanga iao mai ua malo. Ai wala ngā se leo le nu o matai i uta e tu sai foi ma le afea o lau whanua o le vai masima. E le sunga ia toe lupe o ne semo ia o le foi sa tu le tofi o le sui pa le mia o le tatou malo a le vaenga whaupufai. Le whatua tua i le tua sa mo utasi. Ia na malanga mai Samoa e fia whatau nuuina i le afiafi o le aso lua. No ingo le Tuesday tomorrow. O i lei day after tomorrow mo o tau Amerika aso lua o lo olumana i mnei o le aso valu lea sultasi o le masina le nei i le itulai ono i le afiafi i le address lua fitu lima west fitu valu south i West Jordan ia e mo fo i ona tapa ipu malanga ava moare sirfainga i le afiafi ona so i lea ma le tau maftanga ia ma e vai sina musika o ai lava le mamalu o Samoa e fia feiloa ia i le fionga ia toe lupe. A fio mai matala mai a au i le afiafi tatou dina whaatasi. Ia monisi whaafsili, whaamure whaafsota i mai i le teifono o le nu o matai. Fionga ia forsale i te toil susulu fio o mani ngatoloai. I le numera ua ta ua i lunga. Ia, mareanga ngatele tumu le whaaloalo, maufo i le avanoa au tau umai i uta. Ia, ma wale hava noa le mai tau atu le na ua whaato ai o tau lau whanua ia le afionga i le ia walangor kako kaulangi ngāre ngei or sia kako sui pāle mia o le tātu watunu e ui le tūlanga wata o to ai whongāre whamasinonga ia ai mauolulu ngā ulu manua pei o le tala i fitiuta a wale whaaloalo mara tau fo i seu sila na malangatu ona o tūlanga i whaalavilavi whaale ainga maliu lesa a wai tuai ia ai o se lao ma se avanoa le lei ia e feilo ia i fo ila na fionga ia matou mawai le au o le paipa ia wa o le paipa ia masinga kisi le ala fau o le fionga le sui pare mia ia po o le fionga fo le sui mamalu ia ai me se fo o sina me tu usi ana tanga ia wasi ona faletua ma le ainga o lo fa muri mai ia mawai le avanoa e militino fatasi ai ia male fionga ia to lupe o ne semo po murinoko ia o taula na yuta fa so ta inu meranan tu na tulunga le fionga te fono ai ole aso tona nei ia o to amatalia fo ina tatou fundraising asia matou fono fo tua ioe na faatalia tu lava sia tatou fono fo tua ma le ta fatolu ia o tatou inei au kilani mne usila le official ko le sula me se fo o le tatou maftanga fa fiangainga se yo to fo i mai ona to fa au le ona tatou fundraising ia awa fo i ta penanga au iluma o le tatou fa moe ale fono fo tua sa moe o kilani o le supola le anga o le kau ki le malulu o le a fai le tatou supopovi po o le beef bone soup ia matatou fa i lua ia e mafai ona esu mai tatala fo i tono le mauta Samoa e te tausa miai ia ai mai se foi ia take away mafai fo sulu lima tala ia a o lo sao fo ile i fa sa idinga se leni e po fundraising ali tatou fono fo tua a wa fa ta penanga mafuafuanga ia ona i tatou talinga malo ina i masina o lo loma fa tau e fo i mari tatou fa au siesi to folele sful mari lima tala ia su mai la ia i le taiao amata mai le fitu le taiao la stonai ia se ia pa ia le auli e mafaina e tali sua i o le mota Samoa ia mafaivoina e sua piki ia ma e to drive off tatou felo ia le taiao i se supo tofo le lei o le ata pena ina le tatou master chef mo lo tau fonga tau mafasuli matala tatou supo ia tatou o marolonga foi mai fa felo ile ataua lunga proclame ni vanga le fiafi. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacificforwarding.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, BLUNET, bili o vai, bili o molia, e mwhawharau tuaile ta avale le ngata fuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mawhai fōi ona okai, tau o le whausi e o le whale, mautu malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whare loa ma le nu o lo iai le nei whare loa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa marenu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tōru se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out, e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whatu mo wha mo ngai peo lo swafa antoa, e meli po se numero le telefoni, e maise o le tuatusi. Polo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ilo whatau. O loo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Taibro watile ua toe luas minuti o le jalo le tula lima. Tau tua whaua o Blue TV me poklame o Tautai A'e ne vanga o le fiafi. Fia whailo ato le ua whaatasi mai ia sia usoa tau au le lei. Ia ne sunga le tamā o le poklame. Santa Claus o le tamā o le kirisimasi. A o kaor whara o le tamā o tamitiu. Ma alo se fo maruia malangi ma. Ia, se fo mo e lo sunga siak pa kai whaka poklame nge fiafi. Ja, hij was voor de situatie mai mo mai Samoa. Ja, karo fa whawhirea, me ngā whiwhia, me ngā whawhikau whirai. Mo ngia le lofo le tua. Ia, wawai atu I lau su mai le lei aso e pia te sau fia. Ia, e se mea mana ia te fia faʻasoa hoi le mo kaku umai. Tau te mo whatase le fia. O sa wangi o kikira mai me mo mwaka mai maangi o lo suki.
suki hoi le Preskengi le World Cup, World Rugby. For el IRB, Preskengi el IRB. Wa kofi mo nga lalangi pinkanga au CSS. Pe por kofi o le chairman forward ka ko giungi. Le la wa bana na sa lo la lo ai kai bana kusa bana ke mai e la uma lo kusa ko la lo le fa solo kusa ko fa solo mai la lo poko a mo bana nga kulanga le wo ye a ja ngo ye o fa ngo mai ma ya mo ka pu pa me fo nge wo te mi ka wo nga be se wo le anga o fio ma fa fo nge wo le anga sol ai ma ngi mo ka ko ma fa po se wo la mo ka nga pe lo pe ko ka nga be se fo fa re ki ke ngum o fio ma fa po se la be se ma le lisi la la si tatu to me tasi le malolonga le te wala nga le te vai e tu tau fai wo over mare luas furu meli tanga te o meli mai le eko atu le ta mic sa e to e tau siaki mana ia tatu ta mai malolonga le si ko ka fix ka ko mic ia to e ro foi la ia ma to fatalo Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Yeah, se koe sa o ia le se koe testing 1 2 wa kule me po wa koe okay ka ko yeah e wharongongo mea lan ko kele ako vai me wakiri eko ia rongo inga la e ile mai ko mai le la le aku o le furu mai fatu te whawhera atu ia ile whafonga mai mo mai si o tātou watu no ia maloro se fua maua le la koe whakaro whaku langa eko umaka ka karamua mua le la ia to e whataro whantu for the second time na ko e whakaro whaku for the second time ina usuka kai ka pokalama ia ai maise lama ka wo masina mai moa Samoa o ka ko whakasi nge fiafi ma loso fua maua ma langi ma sa ola kare o sa o kele langa sa ngoanga le kadi o tia ka lolo mai langa wa ila kele lua suki ke doa ai wa ratch wa ile ia wa tu me
Ua double shine le mea foi le ua a. Ia le lau seki la fafikai e vai le mana ia le fa mai isi ngai seki e fa mai foi isi ngai na still eco o karelo o kare ia o ila to te lo ai o mo mia singa so swangi ngai ka ko mai wa kauanga o kare nga woka ngala wa seki ya le la mai lo medi mai ku se fa mai si eco fa mai si seki ya ka ko eco seki ya la ka ko wa ya la aro markai mi ngai mea ya ai a fa ye se ni au mai ki le le fo ngai ngai ya medi mai ku ai nga se le mori me mama ko nga le wa fare ko ma ko mai uyo ya bo le mo ko ma mangiau mele le nga fai so Rango le ngalo sa o mai ma bibo eko i mara fa le ai ngo fa le o sa fa lo ngo mai lo fa so i me ka o o ma fa le ma fa pi sa o ka mi ka o nga bising hi o fa la ve o fio ma fa po ngi o be se so pi ka ye le o ma o ya wa e se ka nga ka ma malaudis menga fa ko o le po abes kuso o wonga le le lima kausanga se fu kausanga karoi wonga wo uma ka uma ko wo le o kausanga karoi wo le leila o e loa o le leia wa o ke o va ya kunga o e shua o le leia wo o mga avila no microscope kule ko scanner kule la no scanner nga e ku yera ko ngoa ku ye ngoa nga ngoa fake yo ngoa ka fa o ngoa pepanga o ngoa nga ruenga e alu la no scan ai ngo va ya ku disi kaimi ai ke lo fa kai o mantua la mela fa ngo va ya ku disi kaimi le ato because o le ke managing o ngai ke managing le se page ke le followers ale fast e lo page foi le ya io fast supporters group worldwide o vai ko e fa la post le si aso ya lo ko fa mai ka ko e ko ai fo producer ke lo ke le au me ngai milo ngai ko e ka e ko foi ya o le foi o lenga e faia le se post foi le fa pe mai o mawa o le ke wai e fa feanga e le wingo ra fa matalanga e fa fea o nga how do you manage la se ko akile o kangaka fa so mai foi le pe fa fea e albo so kai mi a ko ke ngofo mai va i ngai me wa foi le menga fa o nga Facebook e ke kango ku yai ia upu ele kau whaanga ka ke kongol page pongi ngofo ele kau whaanga ke kongol page whaanga noli ngonga ia sau re kia ole notification so e whapea ngolo ngoa pira wokuori ngoa asiata so se kaimia sau ngoa asiata e sau notification kia ole kakaro ka uori ngoa asiaka ia pe o mela nga ke whanganga e ku iei ia upu valea, upu masoa e sau nulai rungo o lera o kango wa luang e vai so kango whai fōlele e whai no kakarupunga o kome ki akiriki ma poroka Ora maanga ia longo inga rao i la leke e ke mauailoa ngā e mauailoa ua pe waka umai tuila epa ia ara fo ikura epa whawhakai sua ia Leila ngai ku e sali ngola ku e ngoku le pa fa pastui. Pa pastui. Yo. HRPP. O ka ngola ku e page de HRPP. Ma ku umai ngor group. O ka ngala fa yela nga pe vole le love. Ngolo le su e pola me la love. La ba ku la pe vole la love u pu vole nga. U pu le nga la fa me ma. Le nga mo vole fai le palmia. Ngala le alu
Wako akele ngisi le eto we mana ya le waka amakai. Wako akele ngisi ngi au HRPP po ngi au traitor ya po ka fo ye la lafi ko ngola ole page le. Ko kele. Ile masinga nang ke ngai over afe ka ngo poroka. Wow. Ai ko fia a to las fe tau fa ir ko kero ka kai page le. Ko kia di mo afe. Ai ko kia fa su afe ye ngo poroka ka mo fa page ngo. Wow. Ko kia ko kusa le ka kale ko mo le. Mo ngo mera lo poroka. So le. Wow. Si o kira ki kia fa su afe. Ka poroka ka mo le minga fai. Why? I mean, dua fe Julai se fulu, dua fe ros fulu nga fai page. Wow. Ole bese ngai ma fu o kele mai ninga le o mai. Le fai kau ma al mela le fo le ole ko mengi fa ali mai la ko winga fo nga fai chapi ko le page. Wala nga bese. Olo na mana ya lango ke ro one of the media watch vaenga le la ka ko faʻasoa ia i pe lo te lo vai tu tape na ngol tatou news update. O le kau ke a fe ai me le o le o upureanga ma me fa penga fo ile le ilunga le social media ma online. Pato o sa o ngare e ke le o ke kau fie feside kula ala nga ru ka po kala mesia fie ngalo ia te. Ale fa kai wo mang ko le ia. Fo ile le managing all our page le ma o ingi si au HRPP fo ingala lafi ko kongo ke kau ro. Le la o ka mira ia. Pawa mi hole le ka we ke. O nge fai se komegi fo le fai lo mo ke. Lango el page lango el fast. Ele se page fai kala po se page fo le fela wa. O le page la le nga fai fa pikola. E lango el pa ki el fast. O longo winga la sos kanga kala vai con el page le nga kele lango ringa el fast. E ka mo fa fo el page. Ale la no vai tu fo o mai lista nga teilunga o post mai lesi tanga teilunga mfa pe mai o le la fila fi mai ka kare ko kongu a mai lunga le ngol ka vedo mai fea a mai fo e tatele o le winga la tala tatele ilo tele fo e ta ita ya bad fo ile le ke le fa ko fa se formo o a fe ko la ka fa su o fe o poroko wala me va fo ole alu le me fo le fenga nga longo oi i upo fa nga ka nga sauar ka manga e siaki akua nga sauar sa umala notification Ingo le siaki kwa mo ko se fulu su ia pa solo le poroko ai ta fefe foi lai tanga dai message aku yaki o ikua ke so le ronga le la vasa o mo eso ni e la wa e la wa de papel ka ke fai ka o mo lai imagine oe ia te au ia le la o fa yakua the amount of followers now le rungo por kalame le messenger Tautai A'e oh my god boy e fai ele i kai umango u fai kaua fai tau e te fa ala o ka fai kau ma pa wana me ko fai love like love mai fai so to ala tala le mo o to ma lava le tusi mai po le Tautai A'e po le Blue Wave TV po le my professional page also foi la personal page le tau te felengi ia au le reply ke le aku fu ile le se fa punga kele ai vatu le lima matua po le love o wa vatu malota loto ato malota fa fetai o loto wa sa mangi fo nga o ka ka nga wa ngi se ke fo fa pe ka ke lo fai ka la komi ia po kala ka umbaro komi ngi ko ka ia e umango fai ka uma yo nga foi fa solo de se poroko ia wa ka ke mo wa foi but it's funny how nowadays e fai la ukala wa fa atupula ia le meo le fake pages. Faku ai ona o le siva nga le a tawai le ngata mo musu e expose aku ma fa ai lo atu. A o le si me wo lo inga wa fe fai nga sala ang uma fio anga wala nga inu uma fio anga wa matua i tapu war meria. I mean e fa kanga lo ko mengi fai le yo manatu o a foi le a tawa. O te lea mana ia tele le tangata pe ia runga por kalame. E sau fai mese kala fo ile le fa pe ia. Le taua masiata le yo ke le agree le rua faʻasoa. O nga o lea le iku. You know what? I love that. Yeah. Wa sick.
Arkama foi lele saua marangutu olon tina tulo marangutu olon tama saua la ro vale mai para vale ma amala ya ka ke via peor kapengo le loi foi lele mi milia fa pengi foi ngor komi e wala kai ka foi o kamasangia kai ka ku e fa foi la vale si kai mi e ku wa ngo foi ai ku wa ngo la ka kamasangia iyo e le foi la mana tua le tua e te longo fia tangata wa mau onga olonga ika fo ilele ika ke loa ika ke loa olona nau tele fo i manona nau ta ai la malesi fo ilele wa fapenga o ke kirkilo ku olonga nguku wale palau vale ko mengi mua saur ko mengi ronga lua a kiringa palau vale longa kolu longa fa o fa pero le olona ngutu le o iala le olona lava le fofonga le o ia e o kama foi lá e kau kele po pole foi pe ke fia por kalame pe ke fia por kalame delete mana ya ai pole na vai ngo ele kio e sau isi kai mi o te tau vai tu ai isi tai mi pi a ele sau ke fia ke o pi ke sau ke vai ko e fo vai e ke fiu vai o ngore e lulo ka faku Penga penga kasere kula po a ke de moe mari kula pa mo fa lo ku ka o le fo ke ku se lo kula la se fanga i kula ke de moe mari kula pa wa ya mana na o ke fu ya embe se fera to inga te mile o ilo so ifu Fakua. Ei wa fo ya o lo mo ku o lo fa fo me fai o lo. Arsere eu queria o fai ku a me o e makua. Na pa wa ka o mo ku. Ai mo ku. O lo le ya no me kan fai. Ya. E kere ka mo ke se me. E kere ya o fai mai ku dai pa ya longo o me re sa or ko ingari pie. Ya estui. Ya la gala me foi ka o ai foi. Uai foi. Ane mere makua mai ai refia makua. Io o e ile aso fa na si fa te atu la vale aso fa na ko kiki ha misila ngai se lo fa so matato issues. O le aso na dafi. O le aso soifua lea o le faletua o sunga ya Mr Falai. Oi. E ila le haka lea nga maua mai le celebration na ngafi. O le haka le wa vatu ilunga. Ko si le sila mai. Wa ko si le sila mai. Lea la sa moa ko va ai kongu le fainga le fai ai ia Mr Falai e ronko o rua. Wanga pelu si finge. Awe ai le furungo vai la lo mi mai ai arkamaro vai se un koru. Manu ia tele lo wasa soifua faletua Luisa panapa. Fa fitai fo i le anta na pueina malafo mai. Awa ese la kan sen mai falai. Alenga ufa kur far ku sen sa mai o se ka e ke fia ye. Le la sen mai la ka le inga pu e ka mai ki ngafi o le fale le kai mi ora sfa nga ur komano. Le ora ka le ka pu era so fo ko Amerika. Le ka le. No le aso ka uai. Le ka le. Mi fa lunga le ka se ki kilo mai ku. So di ke ro enga bo sen mai le ka le. O i la ngo uloai. Ya ele fa ya la se lo kor ka kama. O i nga o wiloai ya. Ai vai furunga vai ruisa. O masangi la ya le ngarwenga. Ei, fa foi a sa ngai runga e fa mai o yor king. A vai yor sa fa mai luisa no ngo for kui. Ele furunga. Ya, Manuelo was so for fartua, ya po for to fele. Ya, ele ka ua ku makua o luisa langa e ko ke loa ngar makua ke lo falai. Ya fa Manuele tua. Ya ilo waso soifua o la so na fia o no la so sai le ska ko por kalami. Ya le la fa to avatu lunga le taimi. Manuele tele lo waso soifua. Ya, a wor songa faiar makama e ke sira fio o king ka maro king falai ale wa vai mer king le fai. Nga or fongo vai. Fongo vai or finge de men.
Ia, pau le aso whanau na mana tu e watu manue e ke ua misi. Ke ua misi a ka ua le aso whangau ole wharekua o ka uso. Ia. Ia wau ki rofu i ailu nganga o le ko inga rofa o ile ko inga ngaruenga whapea. I lafo ia solo marosi. Ia la fai fo ngā ko ngā me penga. Ili oro ko. Esa oi. Ia la fai fua uia. La fai fua. Ole aso tona ina jenei. La matou awai tuai e moli mauina ia ona le vala audia o le fono fau tua. Ia. Le tatala lo ia o le official lo ia o le tamaitai ia e penesa so ula. Oi, alo. Po le e penesa loa le o lo whaingoa nai ia le official lo ia. Ia o ia fo i o le tamaitai lo ia o le fono fau tua Samoa. Ia le na mawaisia mātou vala aulia. Ia mātou te awai e tuai. Ia o le tua atina le o le tamaita ia e penesa lea o le suafa foi o e penesa. E ingoa ai le sunga le tamaita i lo ia. Ia mātango fie le ofisa whaatumulia foi. Ia i ainga wō mau me mai. Ia sa mātou mori mawina o ilai o tau ina i Mason Avenue. Ia le ia ile ofisa ia o tina lipine ele fretua sunga il fafia ngainga Dr. Tautuana ia liwa ana ia sa matu awai fatasi manisi la fo i o le senga o loia ia mai i le tatu o fisa nei au kilani ia me se fo i o nisi o ainga fafia ngainga o nisi for community ia ile afiafi. Ya, whaafitai le tua i le whaonga ina, me se fo nei me alofa ua ausia ele. Yes, congratulations. Ele sunga le tamaitai lo ia. Ia e penesa so ula. Ia, o tau ia tau sa ili ni lo ia. Ia, o le iei ka ko lo ia Samoa. Ia, tau te sisi la mai ai. Ia, whaafso ta i mai la i wae. E mwhainga ko o ia mwhaiwinto so ta imeru o tātou purkalami. Ia ona au watu leo le numera ia e fso soani e fo i tō mata upu. Le ala ua lua i tātou ofisa lo ia fo i ia o lo o lunga o le tātou purkalami. Ia o le tātou wa e penesa loa me se fo le tātou va ai loa. Ia wa ona i lo ia le tātou company. Ia ma ua fo i le hava noa e whaalawi loa tuai. Ia wa fo le tautua mo o tou Samoa. Ia i nei. O tūlanga tau immigrations. Tūlanga tau fo i lele o pepa ua whaale kongu. O kūlanga o family court. Criminal court. O matūlanga whapena. Soli ngā tulafono. O mo cases o ainga. O au matūlanga pena. Ia. O ina ile au onanga le songa le tamaita ilo ia e penesa so ula ia me se fo le va ai loa le to farva i malaya sia tatina e vai ia no ngala sa ia sko ngai le to ma ia o ka fa mo ia o le fo nga o onga ia e penesa le nga ka community ia ka ko fo i company ma yes ia me se fo ni so fautuanga anga ele tūlanga o le tulafono au tau mwhai maili tātou vang whaupwhai. E Samoa, al whaatotua i le tua Samoa utasi. Ia, o lo ia sa tutua tu inei. Ia, ma tu ina tu fo il whaatua whala inga ma le fisoswaninga. Ia, Samoa fo i lo ia sa tutu temi fo ia o rungala lo ia. Taimi o le vote of no confidence maniso tūlanga le na toi fo ia Samoa i le snap elections. Ya, whaafitai ei fo i le tua i le te leo ana mea lofa i tam whanau si o tātou watunu. Tā whe mai, ia, i nai tātou issues fo ia, mese fo tātou mata au faʻasoa. O la ua tu wa atu i Samoa le fionga i atu ia, le fionga di tamari whale. Ia, o tai au lea e fuafua e tōlau ai ma amatali ai le mata upu. Mana tua lea e whai ele strike out fo i lea.
Ia. Ia lana lo ia. Ia ina inisi o vaenga o molianga, ono molianga. O lea ana tau mawala uia suenga na o aulava ia lei adaua. Na tau mawala u suenga. Na umana o se ika o. Se ita o. Ia, ono luti vai e turu ko akele ka ngakai e fai me kaurela longa ku ia Godfather. Ia o te li lopo le mea i o se ka ku kwa la mai ka Godfather na si. Ai pia manga nga o ia ngai ka ngakai ki ka. Ia, se to. Lolo. Kas lo tolo. Ia. Na te lo na wa. Ia. Te se test mai la ia Godfather la camera fa mo le. Ia, na la. Kas lo kol. Seki. Ole. Ja, oké, lo ngau kau seki. Oké. All right. Ai ko fai mai lo ai se o la longa winga o la ke fongi. Ka sui ko ke fongi. Se o diska ka so o la ke fongi fai ma refresh le ke fongi mai si kai mi. Na la tele na lo mo o tai mil to fai to tu o da tu. Ma distract ai maka ko maka upu ya la ka fa so. Ia ai fai ngaka fo inga maso nga ruaru au ke vai ku nga pe ko rua ko fa ko ri mai lai fai mai. Ia ma ke mo musu ai ke wa nge i ongi me fare ko. E fa out se si fo ile le tu langa o tatu faʻasoa langa o ke ro ka dinga o fai kala ke mingi u makua. Ya elis vai ngai pa mai karo ka mi fai lo ma time out for le kwa fa ngoi le ya le ku la o se. Me na nga o ke manga o e makua siki mai lau mai. Ia ngai o le la fa e ka va no o sa ili matangi la vai le ano fale male ano liu o kangi ngai ma mea ia yes le so le bota to lo le ai ma se kangi le atawa o fa tatau ia tu ia ma fa pe atu po sesi ya o ngaka so kanga ya ku ya ma sesi o pa kier fast ele ai ma se molianga fa pea o recupelea ka ku ngar paroka ya e pei o nga masangi ai cases fa pengai a ole o kangi ngai it's all related i kupe ia wo ko kongo account kangaka ia HRPP ka ko sawa ka ke kaka loko vale ia le wa fiala i de kai au o lo ke kala ngoa within i de pirioka le ka penga finga paloka fa mai le fa matalanga e fiala i de kai au wa ke i vai kunga wa yai kupe yo la ko account o le mela le mali e le vale o le mele sa wei de kupe ele ai ma se me o sauanga ia ku ia pe sauanga i se komiki, pe sauanga i le wharekua, po o le whāngau, po o le ainga fast, po o kupai, si sui o le fast, le ngar mum. E o le sausa o a mai ile o fisa ma le vaenga le malo komiti. Lea e whea ngai ma le kupe o le waa. Ngō wha maungia ngā la ko pepa ID. O wha maungia ngā? Bank account. O lea la ele o whekang isi fo i o le ku maro lau kele. A o ila koua ngei lea ua lewa o ngā kāpenga e whawhau le mea lea. Lea ke ia e. Ua i ko kongu i la ko account kupi. Tole. Ke inge fo ili o isi aki bank account. Ke ilo o elei mao leo ke whai aku le atau. Se o i ku lou a Samoa ku lou fo isa whakamarau whaafonga maua. So le ai ole mea kongu ngi e ala e wa vai wo ye le kupe le account. Aika. Le a kongu, oh my goodness. Wa ika wa ku mo al kupe. Ke ro oi. Inga ua mawala usoka inga ku whaloko i whale. It's ka ngo usoka i sawa de official le vai ar kupe. O i o ke ma o fai. E makua yo ma o fai le ku ai ngā kangi whapengei. E wheka ngisi ua iei kupe ko kongo account. Wa ika ngō mo kupe. Stupid. Kulo. Mongi ala ukala. O a e angei mea ko ke o fai. O le visiri lea. Ko ke wheala e ua iei kupe ko account.
O le avaku e le ofisa ia o le malo e le it's got nothing to do markanga kalea. Ai fa mai le fainga o whakaangisinga. E mafua anga le wa mai kupengi. O ngā longo winga e manga ngā o moki pāroka kuia kuia. O le whesiri la, ngai pāroka rai a kuia. O le bangai ko ongo ia. Yes. Ia, wa kaunsu su lako kiant. Ma su lako pāroka. Penga pāroka e tuia. Ano whakoi, ngā kou pāroka la iai. O I leo ke whai aku ai so o le mea sao ua whaasese. Ai mea sese ua whaasao. O le whesiri la lea langai le uma I lau kala. O su e aloa. O le ala le mea le korosi e le ingoa o sio e li kong I. Wai, o le, we can talk about it. E le sik, e kaki e le yama sese, o whewhiru kumaro re ke paroka. O ro le a kaua, ia wa a misi o e ke le sa whaka, o ke le sa whaka. A o le winga o lau whamatalanga. O whesiri sili a kwa la ia lea. O le ala le mea le ka ua mai ai kam whaasala lau lea. Ai sau, o ia le isi moli mau. Ai au mai lunga mo porkalame ma whaakarangoanga a kuia. Ma saungoanga ar pale mia. Like all this and that, ma article kuskusinga I lunga. Kusala o ia. Pei o le media le ngofo wha mau mau. Ma a mai le o ngei mea I lunga nao. O le whesili lo uloko. O ke ofo a ule mafai. O ngā mafai po ai tulau. I don't question that. A o kangaka i kua kula fongo le aloia. O ke, it's all hearsay. Le a taua, o saunoanga spale mia. Sa fata le ua iailu tau tupe. Ia toea o le, on the side. Kusala le waka kipi kiripi ngai. Mea ia le la ko lau lau. Le waka kipi mai kiripi ngai ma mea ngai. Le la ave efa mai. E ma fuanga fai kala ia. O la kolo se ikufa le aso e fai ele. Se kusa o le waka ngofi la ko interpret o la ko mafaufonga. Assume. O le winga le saungo ai. Mafuanga nga le ile le sau e kongu le dida. O vai la ka ko. Se fa vale vaki. Ia la le evidence o ngame. Foi la nga. O le whaaringa ma whaasalonga lai whai ailongi. Sole. E o le isi la vaenga le i ataua. O le whesili a le la akurikuri. O le a kongu le winga o le whaakosinga. I le paroka. Wa le whesili nga ngai kakaunga whaamali e inga. O le a kongu le meaning o le bribery. In terms of campaigning, election campaign. E ia se meaning o se bribery le mele o le moe o le ngu fea la e ua sau se kupe o lae e ke entaito o se mea wa levan go longing for. So le. Ai lo se mea fai fo itu ia. A fai luk fea koe le aise. Aise I vanga ngae o e mai e fai I le akua e mai se kako wha masingo ma faufaunga. Nga whako ase I vanga ngā ua o Samoa e whaingi me ka ongi whamasingongo mind reader. Ma o maile au tu lou fo mai o tu lou aranga ngana fo mai o whai ai. E o mai e sa ili whako ai role ua kau. O se a whai o le mele kau ke whai o criminal activity fo I le lai ai proof. O ke lei loa la wha mai maukai mi o le ko inga mea. Longo ingo ki lipi o. Yes. O whangingi o kalangoanga ma whaasalonga. Ka whalei mo ki lipi a. E kaulanga mo i ki lipi a ale lenga whai. Kongo parmi. O lai o mea umai a Samoa o le mafuanga ngā le involve ia si o edi. Wala ngā lau alunga le ingo o le rilea. Kulo. Le fo uso a whaasala lau. A le kako whisiri o le ala. Yes si o eli ele paroka o. Le o waka wak. O ia. Kusa o ia le media. Le media personnel le lifo fo ile e ao mai o ia e witnessinga o le pokalame lea o le mea lea o le whakarangoanga lea o ia le ukongia e lifo e amore avenga lea. Se witnessing ame. Foi dok fa koe kusor koe ngame fo ile le. E call up le si koe ngame fo ngale ia o le si o molianga whakekainga tu ia o le si molianga o le fionga ia tu ia o le whapea mai
o le aso o lau saunoanga por saunoanga palmia sa fai ia e whapea mai ai ia lava la au mato mori mau ai sau sio eli ia sau ro lea a mai loi lunga me ia e hoi kusa fa mai kusa sau ro lea whapea mai ia o te mori mauina leanga o la unga ruenga o le media ia o usa o kusa o mafu o langa menga le whekongui e uranga fai kala fore ke sirenga fai alongo corrupt ole no vesili se tasio o loia ana lela no vesili ole a tonu ale winga ole mele ole campaign ole corrupt campaign ole paloka ole alo na winga en fenga e kango interpret mai ai fa mai le tala le uso ala ule ta uolo na swafa fa mai lankala asiata ole mea ia ta o le bribery in terms ole mea le ole electoral act electoral case pole o case si ofenga paloka o lo avatua o se mea ma lo fa moenga e te fai ai tautua pe kangrofa kai mai a vakua ya o le pu me ai porque vakua ya o se lau kalama ya vakul me le fa ko se me ai ko ainga ka ku nga ma o paroka wala varnga that's enough e commit ai le crime le o faku really ma yes ole winga nga o sa ke avea i le pilioka le foi karango mai it has to happen le pilioka le fa sa hai le kapu ai electro period a fa pela o fa ku ya le taua ya va kule ya sa wilanga le sa okupe ya ngal fa ka ya va kule se lo kala le fa ka wese ya la ki fa mai ya se le fa ka wai a fa ilanga le pauanga o kala le fa ya ku e o ngoa mangisi mei ku aku ele ai la ele se corrupt ele se e ke le o committing a se crime ai a fa pe o ke fa ya ku taua vakuia le se lau kala lea ia alae alo raro kaka se vakue ukul pe ka vale ma ia kau nga ma eli paro kari o e momai wa e la vea la ila lo mele usa wa e a vea le kupe po le alava ma lo fa mo moenga e ke fa ko singa inga ia wa va so o le mangaku lai ko o le mangaku lai ko le ave ma lawa e mention ya le paroka kusa lawa e mention ya pe ke faya kuala ma e paroka mai ya o ha o ka ko kusa or ka ku ngar paroka or paroka mai har nga ele kiki e faya nga kala pe afa pe ke o ka mo e paroka so ya te ula o ya ila se so kanga o le ala e ka e o ye ku pe lo account marenga ngana le ka ku ngar paroka ai fosi o lo palo ka ngora we kupe kongo o fosi o ke palo fatu ke ro ina o umano ofisa o tai atu ma brief mai au ila o so si Samoa o vongo fuanga ngai mo fapia soli e maka o kia le me o yer ka ko ko usoni o rongo winga la o kangi e ongo o kangi a kaka HRPP wa mawara ko kupe kai milia ko so le fekangi si wa mawa kupe ai fa mai wa mawa le kai milia le sa un yer paroka o se me o ke o pore kaka nga ake aka o le witness shoeli ma ngai ka pa mo se kala fo le langa o langa su ngoia po ako nga kadi ko nga me fa a foi la lela o matua i o te fiulo e whaafasenga le atua. E mana tua mai, e mawhaingo o so i ko kongo se case, pe a whai o keiloa, o a unga whaakarangoa. Kanga ka kongo ia e a fian mere. Ia, papenga al whaakarangoa kaka i ko ongo. Ia, po ia foi whaakarangoa ra au le panemia, ma whaapea nga whai ako le panemia ia ngaia, ia o le a tau fi pere tupe se i tufa tonu le taimi o le whainga palota. O ko inga mea nga, that's an evidence. A o le mele e kupu. Le ai lava se sookanga even a verbal saying, even a written report or any proof. E sookanga mai le fiki o le kupe i lau account. I le pilioka le o le whainga paroka.
ma le whaapea atu o le whionga ia tu ia kau kua ngā mare paroka. Le ai ma se mea. Ai paula mea le la ka ngofe au mai e whaonga ai si ia le uso lea. O le au mai o sau ngoanga whaalawa i kele a si pāle mia. O sau ngoanga i whaakarangoanga i lungo le media, fofola le whala, ai mai se fo i o le whionga ia tu ia, o whaakarangoanga whosoever, e relate anga i, o lea la waka ngofi e oki mai, kipi mai kiripia, e ave, e prufai, o saungoanga o mai anga mafuanga fai, e eim oma, se ia mauare kupe i le kaimi o le whainga paroka. Ia wai. O kai aola le whapea e ilo e whamsionga pe kalia le e kausanga tu ia e whaale au ngā kangi rea. O le isi tangi lai ai. O le ua ualua mo usu esu e ngā kua. O le isi kangi lai ai o ko olua o le ri o ko inga le ngaru whaipuli. Le ngaru. Le leua. Ia le leua. O la ukau whaalongo longo aku. O le si kangi o le leu o le wharekua o le leu a ewa mai. Wa ke i e open aku le account. Ai o so mai. Mana tua la la ko umala la ko kupi. E entaito ai la ko. As per, I don't know, po le har kupi e le whainga le entaito ai ia la ko umala la ko pui ainga. E pe ia e se furu mon kupu afe. Le la ko kupi. Whamaila, o la fo i e kangi. I le ke i le vai akunga ua fiki mai le ngai kupe le ngā kaimi. Kere. Ai whamai. I le lako o mawhauwhau. O se kupe le alaua avaku o ngau ka inga e pāroka aku ia. Now, e ke mawhauwhau whapenga o le aru roko o rua pāroka. E langa ko ngā mawhauwhau. E te pāroka tu ia ngā rule le wai. Ai. Pe makwari milionga e te pāroka o e loko o rua. Suri, ai. Tōre, si ko inga whale mawhauwhau. Ma ai ka kou sa moa le atunu upele, i ka ngaka waka kaunga mawhauwhau le lei, ai me melo o mai kuila e pale lafi kuore melea. E kere kai inga o alo e kaure melea, kuila e pamari mongi le kuku maro si kuore melea. O kasi ngā kangi le ia taua. Kasi le kangi. E whamai e ke ia e ngare whawhingi. E siaki aku le account. Ola ua saule la kou kingo i kupe aia i vai ngale ka kaunga maua. Ai whamai, i lona langona, i le whainga o kangi o longa langonga, e pei e fōringa mai ua whako singa mai le kupe lea. Inga ia la pāroka. Pāroka. O le si me mari fōri le kangi nge ongo po mea o ainga umara le leo. Ia, wharekua le leua. Ia, ngā lau koe nimba la le... Ioi. Koe nimba la wo e se matakasi, ia. Fatu fo i lau te whai atu. Samoa o wharekua o le leua. Ia, le si o leongo. Le si, ia. Kusa o kasire ngā morianga la iave, kangi. E whaapea mai e siaki aku ua fiki. Somewhere roughly 10 something. Su fiku, su ongo, su walu, wafe. Lea lai wha mai. E kasi are au ngor melea. O lea mai e whaapele, mai ia mākou. Ia mākou pāro kako. I mean, you as a wife, o lai run lo ko o lua i whainga pāro ka, ai e mawhau whapea ngā, o lai a mai se me eke, a ora kupe wa lewa ngā kou kaurangia, ngā kou rau pe pelo re mālo, e le o, e le mo i wa ai re mālo, wa ai re pāre mia, wa ai e. Ai le lona po le leo wali si kangi. Wala ngā kupe malako. Sudi. O le se mo i. Samoa, e le se mo i. Kua i, kusa wa umar me ka ole upside down. Inside out. Ai wala, wala ri si upu. Holo fufore o whamawhika. So le kua e se ia kua i ngā sole. E sa o, e wha vale. Konga mea. Sorry. Ia. Hane lupo lako ai ngau male, e ko ongo le kangi. Le ai ma se kangi e kasi e whaatatau i se whaapea mai ngā ave se lima se furu ka la, ngā ave se lau. E o se mea ai lei a taua, e o ingi whangu vai, e o se ipua. Nothing. Ai kasi lava. I oe. Le kangi, ia kangi umangi ma ungangi.
It's all pertaining I le kupe lea. I kongi fafo. Ole intention atu ia. Awangi I whaiengianga billboards ia po pepaho ia whai fafo ia ma meo campaign ia ma whaasara launga ma se komiki. Ma la wale intention ngā kuia ka ua kuai. Ile isong wha mo e whakosing. O le sila hau fesili e ka ua la vai. Le ia taua man whaafonga mai le atunu. Ua whao ngā la kupengi. Wa lela a whapela, a whapela o le uwhetangi sinei ma whapea mai o le ua maua mai mako kupe mako account. No ngō winga I fōringa mai o bribery o le pāroka po whakosinga o le pāroka. O le ofisiri la, ua umana ngā whao ngā. Po oro ko ka fia ko peia o le mori maua askenge le o lia le nga mori mau mai I ia vai mo ngatolu I ku peia nga va ko le timu ia tulo la re ma se me o fa nga nga kai mi la valea le so la valea la nga ka fi uma ku pe nga I se me fa nga mai o le fesiri la o to fa nga ia ka ko nga nga so o ai la ku pe ia mau ki ngō ua uma. Oh my goodness. Ua mai. Ia o le mele tūrai mai. Lela nano mana oi, se I tātou o mai tātou. Lea ngai kakaunga mangingo ma mara malama. Lea ngai ke fua haru kauru mangor ke isi le whaperkangia, kau whaaririu mai, mo le sila fia nei ta mama tina mātutua. Ai mo le sila fia, ai tau te le atu malolonga. O na whau le o tātou Media Watch. Le ataua. O le mea lea ua oso, o le mea lea ua oso I whapengei, lea uso a whasalalau. Kusa o le ua oso e kau whai le mea lenga oso ai sami o I le keisa kui loma. Kusa o le ua oso e kau repeat le mea lea. Lea nga fo I le ua la kou kofo I kua ngā whainga ngei, whainga le maukongu mo whainga le sao ngi. O le ngofo I sa vai kau vai sa vai ai ala lai fuore keisa le si ku malo. Le la ua koe ngofo ngei sami malafi la fiwa e a ua ia a o koe fo ia le makangor keisi lea. O le ula lea. O le ula lea. A maku a ka alo ai I ia sami. O so faa longo la ua karangoanga ma me ia ngara karangoa I makui loma. O so loa ave ia fonkoe ma limongi. Lea la. Lea la ua kupoilo. Eoi. Tasi foi le vaenga sa o maua mai foi na ia utama intel la li atu. No maua mai foi to tonu le lakapi. Ole tau pule nga foi le nga va fa ma va esko ingo kulepa. Ja. Ma le German. Ja. Ole. O maua. Lelo ke. O maua ia mala ele nga kisema. Ele nga ki o maua from a very very trustworthy source. Mai tonu. O le mena tupu. A makua I paso nga makua fiu e whaia kuila e pa ma vai. E o ia la wuri ia. Sami la ko uma. Matua le lafo ile vai a matafeo makua I. O le mea la ua kupu. Ai ua ore wuri I a whaisko ingo kuila e pa. O sami maranga kama CEO. Kama re fo ile o ifo. Se umangu. Ua ongei. Ua whaisko ingo kuila epa. Ua uma o ngā kaupule le poata. Ele o koe ia oere ngumela. Le la vote out. Makaro sanga isko inga. Whaia ia le mea mamalu. Ai whase e kuangaru. Whase e kuangaru langa wole o ia oere ngumela. Ea. Le langa vavea iloa le whamawaya arko inga. Ma le mavau. O le kangaka sa o ai mei e kai fongo, whaare ko mau. Ele o sami le oka. O whale o mawaenga. Lau whafonga le mara uri ele u whailo a kua melea. O le miskeli o mara kupuang ka ngufinga ngā ia Samoa mala ko poat. Lau fuela u kala ngā konga fiki ai le umire i atau. O le mea lana tupu. O le ao e wha se esi. Ai o whale o mawaenga le alanga o iar kangaka kaunga se e ia lo se sui e kai fongo.
wa o yesa le sui kai fongo ele mafai nga oso sami le anga o sami o le peresi kenge e le mafai nga e kau aveng ko finga se rua e ke peresi kenge e ko oso mai e ko kai fongo fa le ku mau ele mafai la ia le sui kai fongo a le me wutu wo pare po mu fa ma vai ro mas ko ingo kuila e a o ke kuila e vai mainga wo me mai langa ele ai se le article langa confirm mai Samoa ele I kofia e se kuila epa se sui kai fongo fa le ku mau lenga sa wele article al observer that was wrong nga fa ma vai ar ko inga ai ko fo I mai I le port e sa ili ai fa mai o le me o tupu e pala ai fa le o ma vainga ele fiu e fa ko di fo e kai fongo ele fia ai o fo yes wa fo fe o mai kuila e pa mangwa nga la ma ke yer ko inga le mele wa ku fai le nga ko me I mai lo sami sa ngofo I wa ko si le sila sa mo I kau pure nga ia le wo kau ku kuila la e poko ia kuila e pa wa fo nga le wa bakulole le fokuanga molia ia ngumela fa ma vai ro sa nga o format nga ma process nga mele ese mawara man me mainga me Christian fai o le fai mo singa me hole le ka vai kuringa awa ang fa pe ngi ai musu e kule pa e fai le mele o si me so o ku ole me tonu ale na o kanga kala le nga makua yoki fa sa o le fa ku kala vai la ya sa war kala nga fa nga mang o le la au ke fa fau e ke ko e kau wai le ataua o ila le makua ia monga le vevela o mea ngi kai mingi o ia pai aur kanga kare nga fainga ka nga umare ku ngu me ese mo ese lau porkiki e amaka mai akulepa saure ia sau ia falo mavaenga o ese ai waka ngofi fa pea ku sor ma fau langa I ku ora uri ia e nga or ko inga le feika I kanga mai a ola ua ele ai ele o le keyword porkiki o ese le langa o yes le nga o I par pomuria o fela me o ku ia ngai mea ia le la o makua ia mo fa wa mo ia kule kwa ku ile le la o makua marolo inga sko inga ale o makua langa o le mea nga e fa wa e ke ko kau wai fale o ma vaenga lo ke fa ko ki mai ka fua au fifo e loi ngamlo uru ole sima ngamlo uru paifa manga ko mai o le langa o I fa pea e fa ma vai lo what this was the mindset behind this le atawa o le menga fa fa wala wori ia e loa e fa longo lo sa mo o fa ma vai ko inga usa ile lato ma fo fa nga or ko inga le manga ora ku ngu ese no le langa o lo pare po murea markala wale o ko ia o ele voting ale ele o ko ia o la wuri ia o se manga muro wo fa ia nga o ma ua ele maua ka ko le majority ai aro lo markala e o ia le anga e o ia ai mai wai o uma ia fa mai lo marko inga ia ele la se winga la fa yer ka ko la ngai makanga le vote out to okay la o kadia lo fo ko nga la fa ma vai anga fa ma vai ar ko inga o mai ko e poko volunteer wa fiu e fa falo ma vai nga ki mai ka fua e step in e kai ai musu wa fo ilanga la e tipin sa inga ke lo ele o kadia ele ko e o fo yanga ia e o ia ngofo ro fa se kwanga ai me le yo se sa e fai ma kai fongo fa le ku mau ko sa wa lo le o ia la presken ai va ai o sa mo e ka aru le nga ka mai la fa fonga mai sa mo I o le ko ke le port even presken fo le we la lo ke yo nga kala le fa ya ku ke mi ia ku la pa o me nga set up e ka ma ele ia se karangwa port a me wa di fa ya o le pomu nga pa ya o ia vai la ia le wa ki dia nga makua sa meme makule e tatou won malolonga wa ki ave mai so ai la wa lo o mai le ai se me lilo ki por kala tatou won malolonga foi mai tatou wa fe tatou article sa me so tatou media watch tapena ina foi ele tau sala ya hana ia le vanga fia
every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She got them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le Tasi Market se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma umia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tūla le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhaitau malama lama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. Taimira watile ua joe lua se joe se fulu ma le 20 minuti te suma 20 minuti on tale o le tula e ono ile tautua fa wow ale Blue TV ma le programme le Tautai A'e ne vanga o le afiafi I oe o nga o le whakaka ko me le weekend o le kero kako ori kero kako issues e o le tatou faʻasoa faʻaua ua I pea ia I lunga o le programme le vanga o le afiafi fifia whailo atu ia o le ua join mai ia le tamaitai ia Hana Schmidt o ana va ai ia I lunga o le programme awa foi ia le tatou o totonga o le tatou media watch pe ona ia ia so ngofua me se foi o aso for ile te tasi malor se fo manuiana So for manuia se atamele atau happy Monday. Kia ora, tēnā koutou katoa. Everyone, welcome back to Media Watch. Whapea oe ke kau whai mai Happy Father's Day to le ataua. Nangole Father's Day. Ia langa ele. Father's Day Samoa when New Oi. Zealand one comes Yeah, around. no, next month. New Zealand citizen le ataua. Next month. Le ai. O le Father's Day sa onga. o le 61 tipo ti. La foi o le 501. Oi feng for your Father's Day la Samoa.
O ka whainga kipi e se ngā mea. Ai se whakura lau kala. Ai se whakura lau kua. E peke roi. Lenga o lau te whai atu. Wa o whiu e vidi o fisa re maro. Ai anga o le vilia private numbers. E le kali mai ia isi ka ngakaia. O pe ia sa mo le aso maroro. Ai manga kua kasi le aso maroro ngā ve ese kuila epa. E le whakaua inga whanas. Kalo whai. E oi. Yes, sa au foi kuila epa. Ala se ma fo, e wa fo ko inga me fa penga ri ele kauria ri e fa. E lo que fiero ponga foi el para este Samoa. E o a fo lo que fa ya ko e kaunga si da fia wa matua lo so ifua. Ya nga ele o makofa. O makofa este yo setembro. Oi ka ko. Yes. Ai o soli se esa ori oi. Te lo ka ko karosanga de malo. Ora ka ko karosanga de malo langa ile o nganga ko fio ki fa lua. As me foi kula pa ves. Yes. Ai sui. Fa morelo fio ngat parmia. Ko fa fo i mai o ai lava la original le saukama. A fa yo ka ko New Zealand ma Australia. Please move Samoa back to our same date. Wala nga ngango fo ya ko no winga le fa ko ile o nganga ko fio le fio ki fa lua. O le ka ke la fo ku pe Samoa. Ai a ko yo foi lar ka ko farstei. Ia ko ia lu fo isi ko pe. Na faru. Na whaalua, ai te tau. Ona tutusa tātou mamathers. Le ai. Kasi ale aso. Le ai. Kokonga ese aso. Special day for each. Ala se mafuanga, ala se menga sa mafuanga ka uahana ya lenga ide ai. Langa ese rose a ka mama kinga. You know, they deserve to be celebrated in different ways. And we have to give birth. That's 9 months of pain you will never feel as a man. Our whole life is a pain. Oh, come on. Our everyday life is a pain. All the moms will agree with me. If anything, moms deserve a week, a whole mother's week. What are you talking about? Hey, 9 months ago, Omago, 24/7. Yeah, that was your blessing God gave when Adam sinned. Esa vele media watch Alexa promote my Mother's Day. Laso fingalo e ke soi o or kama makua ai le ya le mi puso fa ko fala inga. O per Mother's Day la ko lai le. Lai Mother's Day. O Father's Day le ko. Ia e ko nga merch mai ka ko fa kasi esa o. Kasi ka ko so masamo. Ia e ko nga merchinga. Ah. Yeah, no ka wapo ai e ka ese la se fermaro fora kama. Ese la se fermaro fora. Dai bo mana fa tu se lafo. A mai fa kasi. O se ka fa pe a so sa o ta mama tina kasi ha. Kasi ala sa. Manga ya ka ko fi fa kasi. Ngo mai lo fa nga mai me alo fa ya ka ko. Le ngo kasi le me wa kele fi ai nga ia i me o ngali. Ole mai kaue el kinga mai kaue kama a o longa so fa mai. Wa kele foi me alo fakinga o fai ka mai. Ioi. Ia ora sa ka mafa mai vai. O ko ngar fa kum lima ko me fai mai ama ko. Si. Ai siri ale o mai fa kasi. Ya ngo mai rona ia. A mai fa kasi le ka vale. A mai fa kasi le si. Kasi ka vale. Kasi le trip. Ya ale na. Ele ya ele fainga ele ngala ulafo ele kariala ai to foi la utala o lewo lor ma fuanga na ve ese mai ele foi e tuila epa ia le aso malolo makamai Samoa langa sa aso malolo mango aso ia o le leipa daily sia so nga wa ve ese oi leipa day e po le insect day nga ve ese la so malolo o le sa kamawa ve ese nga ve ese foi o le kai mia le nga peleskinge nga whakamahiri ko inga le asosio whawhawhingi. O ngāring koe mai e? Le inga whare au ngā. O inga nga cancer wa yer kamaroa. Le nga mangkua wa o sira fier ko inga. Longo inga la akau fo ilanga whaakorua so malolo. Ki ngā kama. Mal kama whawhawhingi. Wa konguran ma whawhawar ko inga. Cancel. It cost the government. Yeah, kako media watch. Yeah, fasau kako hana. Our first article of the day: Scammer gets caught. A scammer has been caught deceiving a mother of 6 in Samoa.
This was recommended to her by her brother-in-law, who said it was a financial assistance investment program for low-income families. They claimed that if she invested $200, she would get an earned back of $5,000, and if she invested $300, she would receive $10,000 in return. He went under the account Gyro Gaming. He said that it was a family business owned by Lo'au and that it was operated from the Fono Whaavai in Faleula. She was then given a phone number and told that she will be speaking to someone called Jason. The mother of 6 then immediately called the number, and the man on the phone said that he worked for Samoa Commercial Bank in Vaitele and said that he was depositing money for his other clients. The mother thought that this opportunity would help with her children's schooling and upcoming commitments. She then drove straight to Vaitele, called the number again, and the person said he was waiting for her at Samoa Commercial Bank. When she arrived, she met with this young man who approached her and spoke in English. He asked for her ID, her driver's license, and she handed him $200 in cash. The scammer then called someone on speakerphone to confirm he had received the money, and the other person on the line said, okay, tell her now to come to the Fono Whaavai. The scammer said that she needed to go to the Fono Whaavai while he went into the bank to deposit the money, and that there would be someone there waiting for her. On her way there, she was very happy and relieved. She thought she was going to get some money back. However, when she arrived at the office, she tried calling the young man's phone and she was blocked and couldn't get through to the line. And so she decided to share the story on her Facebook, and after exposing this scammer, this is what he ended up replying to her, as you can see on the screen. Yes. What are your thoughts on this, Lea Tauana Siata? Sorry, no, honestly, it's like a kumali. I on Makwayo Kulo, Makwayo Ingo, the mel like Kiki and a facing area. I wing I no tawat. At least, Ewi Ikuolanga, Olanga Mionga, Valea will find. At least, you'll be honest, Marco, if I may, can you put down the post? Look, if I go, a message, hey, please take the post down. I'm sorry for what I've done. I just needed money. Please, I'll pay you back. Please, I pick you, please. And even I promise, I really do. I'm really sorry. I did it. I did all this because I was desperate. Yeah, and the emoji. I promise I'll come on Tuesday to give you money and apologize. Sevan. So I'm trying to read through the screen. At least ese maile ko inga schema. Mai desia di foi lele foi anga skai di fa fo ma ia nga fai. Le uma enga alae makuasi si o no ke kau whanonga kunga kau umi maroa. O le ane mele kulo wale I'm from Lo'au sa. It was a business owned by Lo'au, so maybe someone who's well known in the business community there that they know. Well, a business owned by Lo'au. Anga ka umai ma Faleula. Yeah, Faleula Fono Whaavai. Fono Whaavai. That's where her next location. Yeah, well, to lo wa langa e manga ya foi lea se e vakurunga fo ringo la kiki dia. E sila mai ai le fio ngwana kasi Lo'au e lo uma Samoa. Ngale fio ngal fai puli. Yeah, kene. Ya Lo'au kene tisio to lo wa e fio nga fo ile ile to to fanua ale mali e toa. Ai e ngango fai aku. O lai ka umai ai. Ko e ka umai ai mare fongo Whaavai fare ula. Wala vala ia upunga e rua ko ngeki ai. E sa o Lo'au le kau ke karango ai. Le kau whaonga mai la kiki dia. Ia o nga fōringa ngā a whai o lenga fefe i le posta si whawhinge e le i vai e le milionga o Samoa. Ia le wawa kurunga se i vai. Wa lewa no uma whau nei le i ataua. Ai tere i saunua. Peu ke ku unga runga lea ka lea. Peu ke le ku unga runga inga ua faʻasoa mai hana o lea lea whai e lana article. O i lana Media Watch. Ai wa umanatu. Ave i runga se i ki ngei ai. Makao fia ai. O la leanga o le awari ia maleleo e whai ngā ruenga le lei. O ka kova ai ka kou ile mea uo o ia. O le makua poko e whai wa, o le whaanganga o le suafo Lo'au ma le Fono Whaavai.
o se me fole fa marusia ka kongunga o si yes si fa fingi i le mele sa ya ko pa wa me fole le o le lo se la wa fa nga o le lima fe pe fole nga mo se me sa kaunga i se masa sa longa le ba nga le e fiere tu pe hana fa mai fa na mai ai you yeah and then you work Golo se lao se fulu afe. Se ko nga fika se kaunga. Yeah. Kaunga se masa sa longa ho le kaiminga. Ai le fa maongi rang pepelo. The photo, he's taking a photo of her ID and her license for no reason. These people are organized. But it's so funny here. Ko before la le original waka vai. Ala ngalo ya yo la pu er finge vai la mo se vai le alu langa o makwa tu sure ka mai mele langa mele fai langa o ke longa ke lo irole pu er finge o foring mai o tato va ai tato iku ai nga si kaili ya elua fa kuanga a vermele le a taua mahana mo se o ke o fofo ka ko fa varia ngo fi o ka ko ye ko inga me fa pia no batu e sili le va kornga nga ku sa o ke karango ko ele a fi fe sa ukala o ke le manga va ko por fa se o wangi fa varia ngo fi ka ko ye me o anga fea e ke mafai inga e va ko se lua se lau ai e aru piki se ri mafi oh my goodness Yeah. Like, you know, exactly. Se kusa po lo ko fa mai ke fia fe soso angi. Mine as well alo ave ye se lau kala. Pe se limas full kala. Ya ma fa ya I don't want you to pay that back. Alo mele or fa mayor kanga ka se ko fa pe mai fo e va kule lu se lau ai mo mai singa por se lau. Lima se lau. Se ka ngai ka pe ka decent mai fo ile Yes, yeah, exactly. And these people look for certain customers, people who are looking for money. They're financially vulnerable. This mother of 6, she was looking for money to pay for Father's Day and for also her kids' school. So they hunt for people as well. Wingana lele no tafayatu. Makuwa I kuwa ilunga se ave ka loka ye ko inga kamiki. Wale o ila le sa o ro ma kamaro ki o kwale ngiru manga iso le ko inga Ava aile fai ngofie na mauore nei lua se lautala fa pe umar fa vale anga da wuri foi e konga e konga foi le ali atau skai kongu wale ioi ko inga skai le ko kura la mo ko desperate ya ta dia ya le konga langa ya kia uye e possible le ko fa vale le le anga le fa pe a me ava ku ko e mo mai se ma se or ke leo I konga e o whakasi marikau renga mai ai. Or ko ai ngasi kairi ngai e avakure lua se lau. Ai aru e piki de di mafi. So I do have sorry. No, I'm just saying for ele ka whakaria for ele leo whapesi mo se vokse kangi. Wa kaunga ngai leo lem ka upu. Hana? No, I was just going to say there are so many scammers like this. And they target our people. So I've come up with 6 ways, 6 ways for you to keep safe online. The first being, don't trust unsolicited contact. Yeah. If some random person messages you and they say they're going to give you this and this, don't trust it. No matter, if you don't know them, if you've never met them, this is the biggest red flag that they could potentially be trying to steal your identity or take your money. The second one is keep your personal information private. See how they just gave a driver's license to a person that they have not met? So your ID is very, very important. People can use your ID to sign up for credit cards, to get loans. So keep those things, pins, passwords to your emails. Do not give them to anyone, even if they say they're from your bank. They say they're from IRD or from the government. If they're asking for those things, do not give it. Research before you invest or pay. If you don't find a company online or if you cannot find a company address, it's most likely fake. Never send money to anyone you don't know. Don't be rushed into your decisions, no matter how desperate you are for money. Lea taua, maaria yo resipo o saungia kula umoi. Ai mai la WhatsApp. So o mai ya hei
Hi, are you there? E veo kura ukala. Lia. Hey, hi, are you there? Hi, come on, respond. Oh, larangi. Whapepo ngi. Oh, whakuroa. Hi, ai whamai. Oh, have your bank or something notify you that you have just won? Mari, you have just won. Asa ungar kupi. Lima se lau wafi. Aula. O kau kuru. E manga ko siki ro ukala ai le umara ukala ke fa ku o rua maka. Nganga o faya kwa. Hey, hai. So ke ko ko fai tongi ma yo rua urupo sale. Calm down, mate. Au ke rua ma fo ya an au ke rua pe fo anai. O de wingara ku fa ko era ukala. Sau lo mai so o mai ma karaga ka fa mai. Pe o notify mai ya we la upen ko le o malo. Ile so le sa ngor ko pe lima se la wafi. Engang o fa ya tu. E ma ko vera ka ko o le vango ka ola mai le o langa le o le le o langa le o ka fa se e fo ile o ka fa se e le si. O le la o loanga. O le skema kama foi o whakarkarangoanga roa o langa o fa fangu wala foi la o pe ya la fai la ka wanga scamming i rungo le ke ro oi anga fa mai have you heard of aku? No, can you help ever mai you have just won saule mea o le mare o aku. How can I get that money? Le o karangoa ko fa mai, oh, you're amazing, brother. You know mai pie fai ma pie si mai kai ka foi le runga mai, you're amazing. Okay, well, if you cooperate with me, I can show you how to. If I, yes, please show me. Ina fa karangoanga. Kero if mai, but first you need to do one big favor. Vaku, yeah, what is that favor? But you need to pay 1,000 in order for the bank to release. Yeah, but in order to release, you have to pay 1,000. Okay, but can I ask you for one favor? Yeah, go ahead. Can you please pay me first 500? I low Pacific number night. Ina la kala. Ma fa ku re ante wo. O kama ye pi ka ro mai. Okay, I can do that. But can you prove it to me that you are real? Can you pay me 500? Kino e uma mai. Oh, unfortunately. Ala me ngai fe kilo ko mo pakai wa kana wa kala. La wa kala fe kilo fe mo pakai ya. Kino e fai ya. E vai ya. O va going. So I know you're a scammer. I am also a scammer. Scammer. E masangir kasi. Langole o kemingi o le ia fere kala mo mai asia. Yeah. O kemi, you know, o le por kemi le moi. Kemi lo malo lo le. Malo lo le. Mai au ka for kua e le subela ko ka. You know, ai for ke fong. Yeah. Sa le. Fa fonga mai kemi fa ko limo se la wa fe. Ai uma fa fa ya nae. Ma fa fa ya hanga. Fa fonga le mai. Fa e vole fa kala mo le skema la skema. Fa fonga le mai. O le taimi Nigeria. O so kaiminga. E le foi education mo to mis ver nai. O kaimia Nigeria kaiminga la wow uli. You know per kaimide ke de nga vili mai anai next. O le faukuanga awange ko se kia ngai me o skema. I if it's worth 5 eva ya unga ruenga karkarango 5 eva ya unga ruenga. Tio me scam mai scam. Fai wa ke ide rifa mai. Unfortunately, you know, it does not work like that. I'm sure it work like that if you can do it. Yeah. There was one time a siasa tried to scam someone at the airport, but I'm gonna save that story for another time. I will save that great story for another time, just to show you guys.
Vai. O Mr Falai o ngar mea ngai le. Both of them, you know, scammers, no scammers. They move together. But my last tip for identifying a scammer online is to report it and talk about it. Yeah. But on to our next topic. Rest in peace and rest in love, Milo Salia Fatu Marcelino from Faleasiuta. On the 6th of August, he passed away in a tragic accident where he was hit by a bus. Police confirmed that this incident occurred at 7 a.m. The bus driver was 59 years old. Joe Hunt has been charged with negligent driving, causing death, as police continue to investigate the circumstances surrounding the boy's death. A graphic video was circulating online detailing his death, but out of respect for his family, we will not be sharing that on this program. But many in our Samoan community have sent their love, empathy, and condolences to Milo and his family. Yeah. Ole whaingatai ole whaingakai ole mata upule le atu. Yeah. And we also leia ka ko le video nga send mai e tangata tonua le sa po ina le video right then. Yo le aka fo ie yeah. E roa fo le straightforward ale aka le video ele ya te loa no o taimi fo yo le mautonu ma o ka ko ngi ke mere angi me e nga kia da makanga. Beta ele mfaiona vatulunga le taimi ono fa ano no anga ma fa lo longa la fo I tulanga ole. Alo io langona mafatia o siungali. Yeah. E ana le atali. Ia. O au ka kele mau kongo ai ngi maka u fa pengi. E ngala tala le fine line no le me o fatamala. Male eskengi. E anga e lua mea nei le ataua. E lua mea nei ngā lulu e whakasi. E kuloua. Ele o le winga la tala le tuvatu na my heart makua I ka lofa si ka mikiki ma si ro koko ka lo fai le la veanga la veai. However, ye foi le kulanga mo o mia ya le mata I tu le lei e matua o le vainga o whanau. Le e taua mana. Langa a fua le makua si ro ko si ka mikiki ka lo fai. Ia elise ka mikiki wo o se ko inga makua e tu fa waina o ia o re kamalea e pipi ia le lima o ron kama lima o ron kinga winga kongunga le ka uvakua na fa makua 7 fitu fiku ko sanga e winga nga e upu asa mo le mo kai kama e mamulu lo maro lima mele kupu le limor kama ngokara ikiki mai fo ia o fokuanga ngei makala e mai o ikako makua mangi o kokua limo soukei limo soukei le limor kama vai e winga la na I alu pea le mea lea langa o le mele o le whakamala e kupu mai lea tau e kaimi o kako uma wa ye me ko kupu e ke rei loa le si kaimi ele o mea uma fo ila fa pea e kau ware pua ma kako lafo Kulou I avka avale o le visiti e iai fo I le pikola au ke le a ka konge I o makua whangau o kele le soifua mai mau. Ai masera kausanga le. Kalo fai. Ia. Fa masera nga ngole tu ala nga ka ke kau au nga ka fa ka ia hana wonga mai an ka apule. Wale van sen mai 2 days ago e po. Ai ngo ka fa au nga ka mafakia ia e ola ka va ia kuleaka. Ile video. Wa ngausia lo ka lofa singei aru koko singei ka mikiki ka lo fai kilenga nga ka mangi makua la mo o nga miki lo pumongi nga ele nga kia ya ale mai maule soifua mai maule ola ya le ka umake o le si angelu le o le langi ya ele fa pe ka ki fai aku o fa mai mau o le fa o le wha maka pupu o longa o langa I le kai. Ka lo fai. Ia, a vatu pea le fautuanga, a koe a vaku pea, ma koe a vaku pea. Mau ke kaka longo. O ai se, o ai sa, o ai whakamala,
Lenga se inga fo yang ngiri sila vea ri atu. Se la vea fo yang. Se fo di ko lua ka vale la vea. Pe se vea ri pe a fa ko ri fa ke ri pe a kiri a. Wah, mala. Se ole mala le me o kupu mai. Tulou. O I e a fua la kakala ngei. I don't know po le ave fa kamala po under the influence. Could be too. Yes. They should. Well, the police are still on investigation. Yeah. E le winga nga ka ki fa koela ka kala wai e mafai nga sau mari e pas por ka vale. Ai mo e ka mai ki po lai kulo lai tuli mai ka alo. Ya o ai ale a ngeru la ko e ka ofia mai ma kulo va. Ai tete alo fai. E se le uri le yo si me. Ah yeah. Ya, oi foi ngor kama ko vivo kase runga lo nata fa mole. Milo. Salia fatu Marcelino. Fala si uta kalo fai. Ya, manguier malanga le kali. Fa mai se foi matua. Ona yo nauso, ona yo na tei. Ya, me se foi o ainga grandparents be afa yo soi fu pea. Ya, ainga ma la to uma. Ya, fai ma o inga fai ma o ngange me mo ka ku kalo fai. U le lima o lau whanau tulou. Se pe ma kukua wa umia oe. Kau upela ko lima. Ioi. Le si mele o telefo ia tatou o tua atu menei. E iei makamiki e oi male awa mio vale fo io mai ka piki ka maiki. Tala tuan na fia po last week ngo se inga fo ile si ka maiki ki le fo nga su e ngai manuka. Yes. I saw that one. Ah matua e se le me o tula i mai. Ia fa mole matua. Mako karo sangaku a ver ngai por kalame ya tau longo atu ele o se mea ka ke fai I ku au ele melea on me tau te tu fatasi ya wale sao ngale mu oni o to walo mania matu fana ya tatu alu lesi tatu article. Our next one is Vui Clarence Nelson calls for urgent action to address the pandemic of harmful behavior on social media. So Samoa's newly sworn in Ombudsman and National Human Rights Commissioner is calling for urgent action to address what he describes as the growing pandemic of harmful behavior on social media. After taking his oath in office, he personally became the target of misleading online comments after some people claimed he had failed to attend his swearing-in ceremony. He explained that he was overseas carrying out judicial duties on behalf of Samoa and the Pacific. Vui says, ua pe o se whaamai, o se tasi lea o whaafita uli ua fia e tele a ia tatau, ma le nofo whialo whani o tangata o le tātou atunuu. O le whaau ngā se o le social media, ma le upenga ta whailangi, ua whaatupu vevesi ai I le vā o tangata matutonu ua inga. E o foi I e ka lesia ua fia I whamatalanga so ona lafo ma uinga le mawhauwhau. Ai mai se, ua fia atu ai ma le whanau iti o le tātou lumanai lea ai ua taitai se o lātou mawhauwhau ma o lātou longona ma lātou amionga. The Ombudsman says practical solutions are needed to protect people's rights while promoting respect, unity and harmony across Samoa. Mana ia le ia mai so fina ngalo le atau ia so fara utele nga hana ile mata upule. Okay, faʻasoa le whanganga le article. Paulu me ele o mai le kali. Ele se kali. O whaasea ai le se kali. Awa e kaunga o makore o ia le sa whamasingo le Supreme Court. E mkwai ai alava le kali o mka upu le masanga suggestion. Le mea kaunga whainga malo. Awa e kaunga ko lole. Ele whainga ko vesenga le freedom of speech. E ka ua whaibanga nga. Le alme kaunga whaile social media wa langa le whainga mal whaasea whaile le kaimianga ngai. A makamela I main media newspaper Samoa. Langa la kaunga le lenga nga vevesi social media. Mana ia tere le vaenga wa e au maia le ia tau. O le fesili e ka kaunga ka ko fesili. O ai kongu a mafua ai ku loua. O ai tonu a mafua ai o na mafu le ngangana I lunga o social media. O le fesili da.
Kulo wa e u ki va pe o pu fa nga I kau mafa. Langa a le anga kau mafa o le o nga keu. Matu. Mo re si aso, mafu. So o re si la upu nga fa nga le anga ngana. O ai ua mafu ai. A fai o lea e whaasingo mai loko finga ngalo e mea ia kukupu le kaimenengai o le fesili la o ai ua mafu ai langa sa o lea le altau o kou whaamasingo sa o kou se ei whaamasingo e kakaungo kou ngofo markadi o le mea lea o kou whaamasingo o tau tangata whaitali e sa o lau kala you have and should be the knowing you should know the answers for all this. Ai o le mafuanga lenga fai mo whaangoa ke le mea ngai le ataua mahana. The reason why I'm saddened because some and none of these big people ele mawhainga la kou ka ngofi e ka usa o i lesi kangaka. O oe ngai mafua inga mafurunga nga. O le mele la kupu. O le pe foringa mai la au kou, you know, you can read between the lines. O le pe kau taket mai ia whare whaasala lau hu so and so and so. Ia mangai ka ngaka rau kele. Yes, of course. Ai o a whea le a fua mai ai mea ia. O a whea le, o upo le a kungu e a fua mai ia. Maunga. I maunga. E a fua mai maunga manguia. A whai fo ila kau ke karangoa I Malaya, ma mea leanga, ma mea makanga. E a fua mai whea. E le whapea a o I manguiang kou whamaile ma e a fua mai a o kou kai kai. Ai a oro I mea whaare kongu kou kilo lea po wheui mai mea whaare kule ai. E a fua mai fo I a o kou. O le upsa awar ngā. Anga ua iai fo ingisi o kou whaamasingo ua kou kuku ma kou whapea mai kula epa. Limongi ua mafu ar mea renga nganga. Anga waka kau tapa time mo o kou ke leo kou whaku kou ke whakongu ar mea lea. Langa o la ukala la ukawhayaku. O iai se nganga mafu o au mai le pare mia ke mingi. Kuro. O ke fia ke le whako whara inga avui. Pa ia ke au. O ke re mara ke le vui po feo ka o koiro finga ngā lor melia. A o aile ke kau mawhai e kau emi ai. Who is making the language bad? Yeah. Ngai ke sila fia. O le are ko ia se mai le saunga a kuila e pale le nga fai ngai fo ia le menga malanga mai par mia I le RC. O ala nga a mau e fo runga ko vi fo le le fa fonga mai vui. Fa fonga e la ko nga mafunga. Ko nga le nga. E ia la so faku e ke le la so faku esa ma o ko ia fa masingo. E ko ke fai ai ma ko karangoa ia kuila e pa se malo lo ia o ele o le anga ai mea. Le mongi. Ora mo kwa ele mafau a pe os kam e kamai kiki ele o ia oi. Kulo. O ia yang isi ale ato. Langa ke roe e kau ke kala ngoro en maka upu lea. Vela mai ilo koko ma vela mai langa. Or kako or ka por kalameli ato kako. Po le ya fo ile sai malea e avaku nga whakamari. E avatu nga na langa paulo po kalamengi ma mai kile nga. A e sa ilanga o ka koe mawhai ngai oke. A ia e wha o ngā fwoi upu ka maari I ke sa ia. Ia ngā ka whaiak. O lea la a whai mai ngai. Wa a fia lea. Le etau. Ia, fo roku ai social media fo le me le karango inga foi. A fe de anga e karango nga kai. Tem. E karango me vale fai so ele observa. Karango me vale e fai mai si oeli ma kulepa. Karango fa karango e fai vale e fai mai ka nga ma limongi. O nga le me se social media. Yeah, sila la. This is the latest. Say playing ai fora ngana ko nga le fai kulepa lo fa ko kiki fo rufa bon. Ele te conta mi hermano sin algo para pena. Da tomarlo. Ele foi só for lá a tua família. É macana e malha do mundo. O ele vai foi só.
le le ya sa ko ale ale fai fa makangala o le fai dale i nei ia suyo mana fa o ia ia la to la ta fa to fa ni ba be ia ia mana ale ma no ma suyo mana fa fo ma me fa fo i fa pe wo ni ai ma ka io ka ma uno dia il molia il fai o mi fa solo fa dal molia fa te o ma qua mo dia ya foi lá o ka ku fa lo o fai foi lì però che il bene non me la ma ko mai o ia nga wa ku mo moe ha ma fa qua tare mia ang nafi ko ka fai ku le Say, do you say okay, we'll play it again. Tirole to tiri tangata ele o longo nei na tato video le o just recheck one more time for molen to e tiri o maore to tele ala to le fai mai ele o fai na ngona and I don't know why. I say uma ko e vakule le tato wa kilipi o e fa fonga tu le to wanga le ka ke ngona o male o le ala se kala vui ko inga meia ba ke fisiri sa o ia ko inga ile ombudsman wa ko inga kala le inga beves o mai no lango pulepa langa mai me ia fa ka ko i kan foi pui o ile e fe ke nga social media mai le ngal paulos fa kai mi uma e fa nga fai press conference kulepa e beves ia social media ke mi uma lava mai ile wa ko kikiro foi articles la observer fa ngi last 2 days le foi beves ka ko social media la mele ele ka kia ka ia nga o kaka ia mafo ia finga ngalo o me a sa o fingalo a sia la me ka sa o ya kulepa ma ni mongi mai la ko ia e faia ko nga me ia lenga be si social media ia lena o lo winga na leu te faia tuai because o leo mai fai mai o wa makwale leanga kusa e ko nga me foi le e mafuanga para la vale ka maiki or kanga makua la fai me kulowa le va tu le ngana va fai ngofi o la fai ka makua me valea pala vale lo ka mikiki ale la o mai fe mai ki ise kala fa kusa tu lo mai se o la nguku ai ka mafua nga fai kala or ko mai fai me o ai la se aku o le ngofo ngu ma va ai aku kanga nga rifo nga ole ai mai ngure sua a ko le ku nga ai me a ku mai o se pale mia nga ave ye se fa lo longa ma wa lunga ai to te fa fonga ku le ko inga nga isa o ai se ala le nga fa penge e fo ai ngor pale mia ia o ka ko Samoa wo fa ya ku fa fiel tato fotu nga le proclame ele a nga lo campaign ka fa le nga ya Samoa ele a nga le nga mai le ka va yo nga fulu o le mele o campaign kau faaleanga ka kia le palangi leanga o palangi ia fai meranga a o Samoa po le a ku lousa ale ia ko po le halo wika lo uso ro ko fingi ai o falongo ku ai fai mai kala o amare le mafau o ai le vale la le kinga o le ale mela ngofo ai le a inga fanga ua ar palemia o a inga or palemia o usor palemia o nga kau a inga o followers al pare mia la sanga ngofo ya ai ku faule ko inga fa longa fa var vale ma nga kala fa asiaka le fongo pare minge lo ke manku le sa fo ko inga e fongo fikalai ia il ba nga le ma la ko vinga ka lo e fa fafo ma o manga fa ko ngi la ko ko fa ia ore ma kwale ke ku le pa ma li mongi fongo e il fa ringo mo fa il fongo fikalai Yes, I think you've covered it pretty well, that it starts from our leaders, making sure that they're using speech in a wise way, but also everyone else has a responsibility in regards to
using speech properly online. So I've come up with 6 ways that you can apply if you find yourself being abusive online, or if you find yourself being a person that often puts your emotions online. There are ways that you can apply so that you don't have to behave in a toxic way. The first one is be respectful. Treat others how you want to be treated. No bullying, name calling, or hate speech. I think Asiata and Leatawa covered this earlier. There's a difference with agreeing respectfully and disagreeing respectfully. And then there is personally attacking someone. Think before you post. Pause and consider the impact of your words. 1, is it true? Is it necessary? And what does it do? Is it kind or is it helpful? If it doesn't apply to those 3 things, maybe not post it. The third thing is check your sources. If you're sharing something about someone else, is it true? Have you found out if it's true? If you're not, you're just spreading more and more hate and misinformation. Set your boundaries. Sometimes you're scrolling on social media too long. It gets into your head and it gives you stress. And sometimes all that stress bottles up into your hate towards other people online. And that's not a healthy way to it's not a healthy emotional outlet. There are many other healthy emotional outlets like reading your Bible, praying, going kolengi, going for a workout. Those are other things you can do instead of spreading your emotional frustrations online. Engage positively. Try your best to engage positively with other people. Life is already hard. People have bills to pay. There are people suffering all across the world. The last thing you need is to open your Facebook and there's a notification of someone saying, hey, you're ugly or you're fat. So be very kind and positive. Report and support. So if you see other people bullying online, report them. If you see other people spreading bad commentary about others, report them. That helps the bigger ecosystem of getting things done better. So yes, it starts from leadership. It starts from our leaders who are actively getting a lot of airtime, our news outlets, even our broadcasters, to conduct themselves in a good way. But also every single person, no matter who you are, has an opportunity to change that as well. Yeah, whaaftai le whaamaninoga e le tamaitai a hana e ao ngā fo i le tāua mana ia vaenga ua watu. Anai. But only for a reason, and I believe, Hannah, it's only law there, at respect, personal opinion, you know, the tatou law, it's also a tatou opinion. If I pay for today, fear, better than one mouth, or if I pay for some more, maybe see then you don't have to react. But you know, as I've said so many times before, I said I just don't understand it. They don't know reaction there. There's so much all over valley because you know in real life, I thought of sound a long time of it. Yes. Malo whaaftai. Ole na. Ole winga o le whamatalanga. Ele ke i fo i faʻaosofia le nguku o kangaka I palau vale. Ani atau. Whaatitainga. E iei se kangaka nguku leanga e ngofo a palau vale au ngoma se mafuanga. Se vangai palu va. Se vangai ke mentally ill. E ke Down syndrome ma ingi o mga o nga whapikoa. Ngai ngofo ale e ke akaka ki vi ma akaka ke au e palau vale. E le mawhainga e whaia ngā mea ai mafuanga e palau vale. E mafuanga whaire kala leanga. O nga e iaironga mafuanga o upo le tunu e le whalala fua le ngiu. E mafuanga whalala o nga uahangi le makangi. Ale on ofo yatu. So se kalia arko inga e whai, so se kalia a kuira e panga ki whaia. E saua ia le me kau ole kau whaleanga. La lau le pepelo kuruku o le fionga le ripare mia. Le la wo mana tua I foi. Ina uma faʻasoa ma stasi o tangata ua ese mai mara HRPP. Kasi le vaenga Samoa nga mafua inga ese mara HRPP. Ina ua ko le latofono tai petesa. Fongo lea nga vakoe le aveai. Everyone must attend. Otherwise,
e ia ile fle ale afianga o ele sui kau va ma sui fa vai e kau o atulo ai fai mai o sa ngo akur ko inga and I say this maro ki lai mai mo mai o kire ka ko ya ele ngor ka le wo SMI mar HRPP le wo mai fast ai fai mai fa metalanga o le mafua anga kongu lea nga fa mausali ia ile ru SMI lo ma o le HRPP o ke il fa yato tala le to ina fa longo mai o ko ka vaenga aua lava ngi faia sesi se kala lelei po o se kala mangaia e winga i proke ki fast le faia medio kusa fa mai mar fam talanga le eto kusa lava po manguia ai ko ngu ma ko malo po yengi me mangaia a o ka ko ai le HRPP aua ngi faia skala lelei maskala nga o ka ko ke e o puia ruang fa nga ke e fa leanga le la o ka wa vui la o vionga vui mo to o ma fa masingo ia mo ko mai si fai fe au oi ma o ko ia la sa ungi ko ke o mai ko sa malan ka u puria o sa oi pekesa e ma nga ia ko su pekesa le ngo ingale mafu mai ia ngana o ko va ia ku fa karango mai fata Ryan o ko sila ku fa karango mai lufi o fa karango mai ia oisi mingiska ia el pale mia o fai mai kala leanga e fato a afea e fako a afea ia se saungoanga ar pale mia ia kuira epa pe a ofisili e fu ale media ma ila ko ia lo ke ofisili ar pale mia ora aso finga ngalo i kala leanga fo ia fako a afea ia nga se langa ka kaunga kali mai malo ai a uma e fo i ele afe ia ngi fakarangoanga nga mea e so solo le ia saungoanga ar pale mia ia i mea lai ko kupule le mo le tunu uma makinga ele ia kau ai ko sila ngai pe asa kuila epa fa leanga limongi ngukulenga le mafofau le fo wa sau e mafongo ko tino lo fa ko lo fa nganga ya fonko a e fai tau ma eva ai ngai previous ya fongo ko he was never like that o fongo ko we used to be the reasonable one for ngale i onga mangaku la kai mingi makua kau fa leanga kasilia kau fa leanga le wengi wale ya se me e mafai uma wale foi songa valley walk drop uma me uma ma fu isia onga walau fa ia uma mai de ko inga nganga lenga o fai la unga ngan la vasenga le wa onga ngana Samoa e mai kele o ke fai ke ma o fo kuanga fo ile au mai ele nga ka o ma ku o ma ku fa le nganga o e ma ku o e fa fika ia mai e a poki ar ka mo fai le nganga a sai foi ai re ko kero vai me o makore ma fofa ya oi foi se ole ango fongo fom fa le ango pe a fai sila le a tau ai por kala me e fai mai e vai ngale le o fai mai ngai kai mingai ka ko wola ka ko faʻasoa ai por kala me ngai ole nga ma faʻasoa ma le fionga le lipuli wa ke le maka i por kala me a le le ko ia mai ai sai i me pongi ole wingo la utala ma karango ma anai nga mawolo nga vangoa e ka mo faivesi ka fa longo pe se me manga ia e sa ngo mai nga a makar por kalame faleanga la audi fai mai ya o malelei waka akia le aingi issue le se i avikanga nga ole la unga ngei lau me mei ngei wa vai ka ko ia o fasili la ole se angoa is there any good in this vai le makarkala ko ngari ile makarkala ko oa ao po life 5 I'm fine ale wingo la ukala o iai se mangongi le lei mo le aku nga o mea mafu ama mea faafanga le winga na le ala ino fa yatu le ala nga le nga vakula ula ku ala lo le pe e kaufuaro ka lo ko isi kai mi ikangaka ngei le the likes of vui si makiva o ko umangi to me if you want to be a straight shooter then shoot sa or kangaka lai ko ki lo ala mafu e mea ai le or ko mai pe kau fa lau kele mai ma kau ku ai mari social media o ila le fai sa ai kangaka la ko fu the freedom of speech so ele kaunga al mafuanga ma le leanga social media ia nga wa sa ngosiaka ai le fai la konga fie le sa ro konga e fai finga ngalo manga ko ka kai lungo le social media
Ia ole sila reason na nga wa ka ko his reason vui. Lenga fai langa fa tautonga langa sanguanga fa mai. Wa va ia ku ngala fai mai tanga ta. Wa ru foi vui ka fao. Yeah. There are articles misrepresenting where he was. Yes. I mean, that's nothing. Yeah. Lenga lai fai mai. Fa mai o le meaning o langa kala. O nga ua fai langa ia ka ngaka. Now he wants to change it. Is that what you're saying? There you go. What you're saying? There you go. Yeah. In a way, my phone ka apule transparency. Yeah. Awa afai ngā ru kemi ngā. Let people know le mela ya du inga ilo ka ngaka walanga le kilo ka ngaka la soe. Ya leu sau attack le mka upu ngo fai kara ka kemi ngā nuai. Ala le winga nara te fai atuai. Yes, ole ngau ka inga male tatou talitununga whatasi. Aua ne iei se kaimi e ofo i mea ka ke postinga. E le aia ka ke, ola fo ile kua lalo e vaku fo ia ka kou uso ma kua whawhingi. Pea an ofa atu pea lava pea le ia taua. E le au ia le matapia le manaia, e le ia fo i mo o ili wa. E le au ia lau puata ma whai ngā, a ola utu wa lalo, a whaali fo ilo to ata mai, whaali lo le fia whao ngā upu le lei. Whao ngā upu le lei o re ngangana. Se ma whai anga e sa ia e. Ioi. E ke palau vale loa. Ma whailongi upu peo kala ka kou upu lau mākua. Ya ma me fo ya te au tamu fai tatou tau te alo ese mali mele o re o personal i ka ngaka. Ei le atu. La ua lea kua lalo. La kua lalo alea. I feel like people only go personal when they can't stick to what's factual. So yes, read a book. E winga na le na ta fai atu. Ia ole mafuanga fo ila ai fai ya. E makua uma e wa fo ila e uma loa wa run out te kau faleanga ma mea lai. Ia le lo poangi isi o karangwai. Yeah. Ai ona la ole tala le na fai pe kesa. Ore kala le fai aku kuila e pa ya la ko uma nge so o ko uma so yo le HRPP. Le o ka ua ile aku. Or fa makalanga le lenga va ko kula e por ko or kau konga le ala vanga le fa leanga ke upu nge yelua i mea mala e fai malo fa mai ko inga o ke manga o pau war mea ka ke fai fa leanga ke fa leanga ke ai sa o markala kusa po ye se me o mangui ayo ko ngu fa mole awangi fe se kala le le se si pro ke kila nga or fa leanga ke vai vai la ka ko ye aru ese mai ro ka yo li se aru ese mai ai ku ya o ese mai ya mo ese mai ya ku ma ali ko ke le la ko le o fo info ko ele e ka ke mai ka le o ang fongo pekesa ai em ka fo le ya vui ma ga fo lang kula mai sa o mele ai ma ga ke pa pe a makama sikulanga fo le langa ngo fo inga fa ombudsman. Ma ko li voi le ka kier ku si voi le a him. Ia. Le ka kier ku si alise. Kello le cases ngai ko aria inga. Lai cases lai o. Ma pe nga makama nga nga sa voi le lo ia. Tole ye le la le lo la ka nga lo ngale. Ya sa wo social media. E ka wia wo o le ki kilo mai ka ko pola sanga fainga fai ele ango cases la ka ki ko ngolo official. Yeah. Hannah? Yep. I think my last words I'll say is Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death. So speech is very powerful. We may think it's just a passing word, but it has the power to bring life and death. And I think I'll just leave that. Yeah. Very nice. Man, ia le fa malo sia. Fa mai le fa ka oko. O lo o ile lau fai o lo o le pule o le ola ma le oki. O lo o ile pule a lou lau fai va. Ka ua ia. O le pelu. Ia. E lua ngai ku. Nanga, e fa e makua o ie. E makua nana ta fai tu lo wa sa mo ma lo fa fonga maua. La eu te e fa malulu wa tu no fa pea. E a se me le fie. I don't have any personal issues here. Kai inga kulepa. Sa iai. But yes, I do have a problem. Because e paua leo le mea le ke whaia. Langa o le wa mako iloa. Wa mako iloa from inside pekesa.
o lau angava lea o le whaaleanga marekeke. Se vaila iai le mangingo ke le o lau mafau le iai, e ke le opposition, e ke le foile le angai inga le malori atau. E le se angai ngame. Ngā le whaaleanga marekeke. Lea la e uru wha, le o ia le si au vahenga le kaiminge. Vai whaila si sila li atau. Lea la ua quiet ma silence le si vahenga. Wa se ilonga e o kongo le pare menge whako a mawangi lo ngi leo le si au vahenga. A lea la ua kuku maila ko le o ia le mongi fonkoe. Lea ua matua ia a fia kua ia mafongo koe. Ai sa le ifa pe ai. Ole ki ngā o loko whangenga o le kalima le palmia ia ia. Le kalima i la komegi fai. Ia makauri fai o loke le o whaalongo le le sangwanga le palmia. Whako a kalia ia koe kongo le palmia. Mea ngai manga e le whongo le fai la survaru. Wake msalo i ngā le a kali e ke lo o whinganga lo ia son kawai so lo ngā social media e vaengari. Ia ole sila vaenga. Tatou turi mata ila la na tala le ua li fo wa la whakarangoanga le masio eti. Le ua ifo fai mai e pepelo wala lau pepelo le whionga le palemia. Ona o le malanga le malanga mai ai fei loa i ma le RSE. Ila tau oro ila lo proklame o ngā rua whawai taimi. Mana tuala, le ua mai nei la malu i mai fai mai. O le makua pepelo o le palemia. Ele o se kaimi lea nga a maka ai se proklame RSE. Ele o se kaimi lea, ele iai fo i ngā aru moe, o le hangi maungasu au mai. A o lea tau te amai a sa o a mai i le website a le MFET. O i la tau tonu nei, le fea ngai, o le vai fafo sa moa mangi usila i kulanga o ngā ruenga o le kuota o mea malava. O le page lea le MFET. O le makanga ruenga o le vai fafo vai. Recognize seasonal worker, seasonal employment, po le RSE scheme. A e fai kaua kunga ma whaalau tele le tūlanga lea, lango le kau mamao kua umare screen, na mwhainga kau whaalau kele hui le lea. There you go. The recognized seasonal employer, po le RSE scheme, is a critical part of New Zealand's immigration system. Supporting I'm thinking enlarge the screen for like full on screen. Can you read it? Naifa mo le langa le ma ko mo screen. Recognized seasonal employer. The recognized seasonal employer RSE scheme is a critical part of New Zealand's immigration system, supporting horticulture and agriculture industries to recruit workers for seasonal work, where there are genuine seasonal labor shortages. The scheme was announced in October 2006 and came into effect in April 2007. Yala will highlight the part there because of the part como la vale ng sa mo le fiong le palmia or kemi nga sa como palmengi. But kemi sa fa penga sa nging usila maile I think o sa singa district. It enabled employers to recruit seasonal workers primarily from eligible Pacific countries, strengthening regional partnerships. Ang ayena le si kwenga seasonal work that's before the 2007. O kamara nga le sa ka o le ad hoc seasonal labor. Le sa fa nga le work permit policies ma fai visa vonga le temporary visa or seasonal work permits for le temporary horticulture work visas. So those are the visas that before the 2007 RSE recognized seasonal employer scheme. O le mafo anga foi wanga o me ngira pa mia se tamale ato was for the RSE scheme. Yeah. Which started in 2007. Manino hi ole fa maninonga. Ole fo itau te aru lungo fa maunga hana ma li atua. Ma ole fo ia au mai e lango mai le official e ngata le official immigration. Ale MFET. O lai lau ke wha mawinga ia, mana tua mai. Ua maa kele le koi inga masi o eri e kausu e sue, sa iri masei ma wha kau wha leanga, ma wha se mai ma whauwhauka ngaka. A o lai mangingo i o le saungoanga la audi le fionga le pale mia, o le taimi leanga recognize ai le me tau o le RSE. Ka kia ngisi ka ngaka ngō mai kau apu mua.
Walanga e mafai na fina mai nisi se nga wanga mako akua se ka kia me nga langa o kaiminga e haru ar kampangi ia su e pe ar tangata fo ile ke haru i Samoa nga e haru la ia fai au meeting i Samoa masu e au kan ka fai nga e sau ma au mai a o mele sa ngo ile pa mia the official porokalame ale RSE ele mafai alanka ko suia mai le fa vai ma le record le ia nga fa ko a maka recognize le lua fa marfik a ole ala wa makua aru ele nga ka o so re aru ai la lau i mangei mau fa makalanga fa penge wa ka ko vai la tatou ia ke le ai mar fa le tonu le ataua ya me se fo yo o hana mar fa fonga mai le malu tele le tunu e po ki ngale lo ko inga kumu ora lo pe a ai o fa afia nga fai Musal mo fa kolu fa nga fai le vele mka opukas. Ya, o ia dia, o matu faʻasoa i le mata upule. Ona o so tanga ele nga ovui foi o sau mafai mai mele. No na fai foi la utala le ataua mahana. Nga o mai foi le komiki le mar komisio ngana Samoa. Afa fonga mai foi ya. O fa mangianga foi le o wipu avanga fai i moka Samoa. No yai no mato atu. Ele malanga mai le ale universike ma le komiti o ngana Samoa le nga fio mai komisi o ngana Samoa. Le sunga fai au to ina. Ia malanga mai ai fo i male o lo o fa urulu ele ngana Samoa yu kat papa ngana sa fa urulu yai ia ta iau Dr. Matiu ta iau. Sa susu mai ai fo ia maulolo ku sa mau mai lo maulolo le ka vika amosa. Ia malanga mai mare mingi skawa onga. Lela sa yele filo inga le na fai or moto Samoa sa o yai wa sa kali le fanga sangi. Ai nga o yai o suyo le mako lo o le onga lupe foi va es. O fa longo aku le sa nganga fai fe au tuloa na mai na fai le lotu. Wa langa o tusi or kakala inga or kusio ngana Samoa. Le ya taua mahana o fa longo ku le sa nganga ale fai fe au male fainga o le loku ai me se foi fa mangu ia avare ar fe au se asa ye e fai e foringa mai e ku ia mai runga o social media ko nga me ale fa mai e wale anga ale ngana ona o tangata i runga ai me se foi o tou lunga o le media ma o fo ale o fa pe karo si ale o fai mai ia wa ka ke ro uma HRPP mara wori ngo mai ese mai de mingiska HRPP umara o mauroro ka vika o ka iao makiu kuronga yuso o HRPP uma le o malanga ngau mai ke ro vela o fa asi seanga fa le kala malanga mai ke lo rongo fo rongo langonganga e kasi le winga la le wo fa tu la utala o sa wai la marko ai nga kala fo nga le ongo le va ai lo ke sa fa ye ko kongu o foringa mai wa ku ai mai le media mai o to fo ye le media mo mia le to wa so soangi o la fa mangui avanga nga kau ke mai ya le o la wipu le so nga le tau walanga ngo waru fa ka o fa sanga sa o ko kai ma le o fa sa o ai le fionga mingska wa onga ai ono Dr. A'e ke Roma e ko lo fionga mingska la o fionga le professor o nga Samoa marko o malanga mai Samoa e kasi ar mafuanga e mafu ai nga upu yang fa kasiar mafua angala mafua ile nganga ilungo social media e mafua mai kai ki fa manguiar ka ko fa moi pawanga ai ia vai la le lue mo le udu mingiska e ka fa lue udu ia vai la ka fa fia e ke you can hear kanga kai poko de fe la ka fa sa mai mali fa pawanga ya e o wiri ska kai o mi kelingi fa manguia avanga paura ko la kala ngo fa ko ai la se me ko ke ngau e ko ke ngaru ruei o ngaru ruei kai ki fa u kanga kala mafu mai le me kai ko lo war fa fonga la tunu pe ko ke oi pe kesa ai o ko ke o mai ko ke kau pu mala fo mai wa ko ke fiu e ka pe ku i a o to le maua le mata o le afi ele pe ko ke fiu e ka pe ku le afi e me so solo ai se vanga nga o ko ka pere maka sa ya sa ole io awanga fo kuanga ma tu tala le vat o ipe kesa o ingale sa sao mai ile maka o afile pe kesa la sao mai
te lolo whaanonoanga le me wadi liu e tuila e pale ingoa mana i o petesa. Leanga o ie te tau na avea mawai o le malolonga. Eanga fui or ka elenga i pekesa o le mafuanga nga la nga sava vari ai pipiri. Malolo ai mai. O le o se i kofu le vai pekesa. Ale o saudu ngi ku le ale o fai kai ka inga ngi ku inga. Wa fa o onga ko inga le pekesa. Mo kele mai ai kofu le vai. O sau pekesa ka nga malolo mai mai. O le mele i ke la ku e ke loko le e loko leanga. E ke alaku e ke kau fa leanga e ke kau fa leanga. Vai tatou e o ila tou popoto lava. Nga waku e kofo waku vai ku ngai o onga le mele o kupu i pekesa. Koyo ese. Kau popo poko ngari ato. Ia. O le vaenga na i tatou online ma tatou tala i e whailungo le. Whaau pia ka kou kara le lei. Ai ka ko maka i kupo fea a kua i ele mere whai mai. O uma tatou media watcher hana. I think we have one more article, but we've got 10 minutes. Should we finish it off? Or? Yes. Fa uma mai au tamu whainga o nesia. Well, coming back to New Zealand news, this one is members of parliament call to sack Winston Peters. Oh, yeah. So there is a call from different MPs to sack Winston Peters as foreign minister after telling a Green MP Lawrence to go back to your own country during question time in Parliament 2 weeks ago. The opposition MPs argue that the comments could damage New Zealand's relationship with China, the country's largest trading partner, and undermine diplomatic ties. Labour Deputy Leader Carmel Sepuloni says the remarks are unacceptable for someone serving as foreign minister, arguing that the role requires diplomacy and respect. And she also says telling someone to go back to your own country is offensive and harmful, especially when directed at a Chinese New Zealander. Green MP says the comments have become a diplomatic issue, noting they have gone viral in China and could negatively affect New Zealand's international reputation. Labour and the Greens have criticised Prime Minister Christopher Luxon, saying he has failed to hold his ministers accountable. Labour leader Chris Hipkins says he would not appoint Peters as foreign minister in any future government, while other Labour MPs have called for Peters to be removed from his role. Prime Minister Luxon has spoken privately with Peters about the incident and described the comments as offensive, saying Peters should apologise. However, Winston Peters has not apologised and refuses and calls those who are outraged pearl clutchers. Ia amaka mai o ele a tau wailo piko sainga ia. Well, you tell me o meling fai kong parmingi Yes. Well, the speaker rules. Ele por ala porque ele wa makali fo ke mi campaign ke mi fai nga paloka ka fai se falanga le se afa ele solia Winston Peters le kula fongo le moka. O winga fa por kiki le ula kamal fai nga paloka. Ele se me la affecte fo le ba o senga ia mangu sila ele fai pule ko kasi. O mga kuya Winston Peters e fa ku welo fingalo. E si o ringa wa fu e kau o ringa wa fu e kau kinga yes ko i ke ra tala o maro si so o le to ina le le o manga ia i o le fa pisa Winston Peters o le fa pisa e kukupu mai me le le si me le te vai atu le ia i fa mo nga ma le nga Winston Peters e ko e se fe mare au le afo e se fe mai au ale Moana Pacifica. Jelona i stato graphics nga tu foi lunga fa mole Barry nine ta pena mo i reaction ese i la to fo i lunga na o le winga lo fa matalang e o ngi ke mi fa nga palo kasi sa i li se ka mai mentimenti e kili ai fo ia ele tasi a watu la si tai o atu no o fa ia upu fa pene i si fo i tangata tu lo ai mana tua foi a tono le parliament e ia la kukura fongo mala ko fainga ko kong fa parliament a uma
fonga whikalai le ke sa ngoinga. E ko foi le tau te lo foi Samoa o a upu matala a umale ruling ar fonga whikalai wa uma. Ia o le la ka uma fa ia I watched the full clip. Yeah, I watched the full parliamentary debate video, and the debate they actually were having was quite important. It was about the COVID lockdown and the distribution of the vaccines. In this debate, Winston Peters was making the point that Labour ministers withheld very important information, which was a side effect to the vaccination that could potentially cause myocarditis. I hope I pronounced that right. And so this information was given to Labour ministers, but it wasn't disclosed during COVID. So they had a Royal Commission inquiry, and they found a document that actually proved Chris Hipkins had the information in front of him, but did not relay this back to the public. And by that time, 92% of youth that it would affect were already vaccinated. So the issue is deeper than the comments being made. If you look at the whole issue, it's actually quite serious. A lot of New Zealanders, many of them being Pacific Islanders who tried to get their concerns heard, were never heard. As you can see, this media focuses on Winston Peters. There are so many articles of him saying that he's racist, he needs to be sacked from his job. But if you look at the articles of the withheld misinformation, there is barely any. There's not much coverage on it. And so, like the Atawa said, it's election time. They use racism. They use all these kinds of things to bring other party members down. This is just the nature of politics here. But it's sad to me that it's diverted. They've diverted a very important issue and made it about racism. That's what's sad about it. Yeah. Ia, ole na, talonga ia whaporkiki ai e te lola utarali e tau. E na ua usu e lolo toa tu le mata upule ua mafua ina whaile saunoanga lea mangkua whara vila veso o mai o re sui tulou, o re sui whaipule lea le kama sainga lea. O re whara vila veso o ala ti ngā, mangkua ora ki ngā ia Winston Peters I information sia ngā kia mai e le leipa. O toa. Yeah, and he kept interrupting. Alai lafo e fala lave me alai ka ufai ku ale fa matalanga ai man to mai o le lo mai o ya Donald Trump ma sia tunu o le ka ke fale fie o mai I sainga I ele mele nga sa we ko viki o le la tau mafai Winston Peters e fa mangingo ma fa lo mai to tono le pale mene information sia I le leanga o le kuilonga le kuile longa lua ma le pusta le nga fai ua ia fa maunga ua iai ia ona afianga e vave ai ona afia o le tūlanga o le fatu. E leo se mai faku. Ai vave ai ona afia le pe o lo fatu I tūlanga o le mamafa o ngi me ke whaia. E mana tua mai le whapeu tau whaia tūle le atau. Ke le ionga ia uo o fui kanga koro o ainga. Le bifo runga kako karafinga. Tele tangata o ainga. Soli, ua mali liu whafua se ia kua karunga umakua ngi koviki. Kama fo ie ke ia nga sava vari kau fe kuri ko lengi o le chim o ka karo makwasi isi ia ma meo ai uma ia o pepe fa kuma fe ki kula fa kulo ia ele na tia fo ia tu langa fo se kasi fo io uso Samoa e feso Collins tasi fo ile va nga na tu lai mai fa tu o le winga na fa mtalanga o le ka mo fai Winston Peters e ka fai loa le kupua le nga mai e Hipkins I lalo lang ka inga ua ia whaawau mai fo I information mai a Sanita Ardern ai whaala vela veso oa e le sainga lea si sui whai pūre sainga whaala vela veso oa e iluma lea la I kai romar ko inga whai e roma na tala ia so o le mea la le ua tūlai mai le a taua le tau whamanino mai e hana mar whafonga mai e tatou I nei ni usila o lea la ua focus uma I le kala lea nga whai ako asko inga ai le focus Ili ko fio kanga ka o kaku community o ke o fio ki le fa ai xawar kala perfak osor fak perfak osor fak mai ya e umanga ngeinga nga uska ki nga le news le ma faʻasoa fo I mahana ma siaki ko online awa uningi wo ko ka ma fo pe fio ku yor ko viking fa ya e me se tatou ne yo le media ma le time le na ele mafai foi ona o enta ino foanga e fai fa la wi lo ole nga kaimi pe ale show lo card foi le wo manga fai lo vaccination sa o fa ku ya hana ma anae ma fa ku soli
Ona mea la le ia uso le pe ilo whako le lionga le mele ua iei. Wakile lo maros, ya. O le pepe ei whako isi maa fiai. O le ana mele ia uso le wakili ei ngam. Wha inga maros. Iyo. O le senga leo le leipa. He's a green MP. Green. He's a green MP. Ia, manino mamalamala mai foi tatou atunu ia ai lai o ke yasko ingo Winston Peters. Ia ia se me o lai se kia. Yo for ka ko pale mia le si. Ka ko fu fa pale mia kasi Winston ia le atu. Yes. Pale misko inga. Ele se belenga wa ngalenga po o fa ko el speaker ko fa ko se. Ia le si vai nga dawa. O le ke le o mea nga le uka ko ro ku fo ile minimum minimum wage, yeah. The media has been very hard on Winston Peters. Vai ka ko o mea umang fai mer ko inga ale nga ai o pa ki ke le fa pe ka ko leipa national tatu o tasi ko inga. Agora makai samo Paule o makai lea nga. O ko sa vili John ki. Oi sia o na nai chimponcha. E kai ro ia o la ki ia nai mala ko ngu ia na nai chimponcha o ke ro o sa mo kwa o ki ha fasa. Ia maro. Mai al tato poklame. Nei vanga le fiafi. Final words anam le tau. God bless you all. Be nice to people online. Don't bully anyone. Have a great night. See you on Friday. Manguel po filo kai au. Ja, tatou fira fu daiau. Manuia fa susunga fa mangaro se ngana wole tau tamari ila fu fonga va tele to fa fo mai. Ja, siel tatou proclame. Ja, une misia. O to tonga mas fa poponga le so daiau. Avia fira dei asiata hana, ja, me se fo asiata. Ja, maar tatou tamo Barry, mai mo penga ise camera fa sangar ka ko. Barry sa. Ka ko se camera fa sangar. Ja, se ka ko gigi se rau pasenge uma meye a Barry. Ja fa sangai role marka ko camera. Fela ila so daiau, se fo mai manuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga to whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, bilio vai, bilio moli, e mwhawhara utuai le ta avale le ngata fo ilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiaino o whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri leo nanga I te manao le, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whagauta I te whia whatawina. Mai le tōru se furu whetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. O lo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi na ilo whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo whavauta. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai ta ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talo for lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest,
connect and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it. Telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it. Telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Aus Pacific Funerals na whaawai le Tasi iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. O tele leanga waa i le whaafoina o le o unanga, ma o matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma olana anama tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama le I mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au
Po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata tai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funeral Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant.